Di dewra karantinayê de em lê haybûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad debû ku dersên Kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psîkolojî û felsefê û metodolojiya zanistî hebe, lê her wiha vê karantinayê rewşeke wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em zanîngeha Kurdî ya online ava bikin. 16 mamosteyên akademisyen, spor, lêkolîner yên Kurd û biyanî ku di qada Kurdnasiyê de dixebitin, pişta xwe dan hevdû. Nêzî 500 kes beşdarê semînera bû, 110 semîner hatin dayîn. Axir pirtûkavê jî hate çapkirin. Lewma îsal me biryar da ku em zanîngeha Kurdî ya online dîsan pêk bînin. Zanîngeha Kurdî ya online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e. زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزاهندن. ما 24 با آوایگی زندی. او برنامه ل پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی تین پیشکش کرد. Evvelce roj baş, un hemû bixêratin dersameya îroj, yevî darim hûn kiş baş bin û dûrî nexweşiya bin. Îroj dersa mamosteyê me ya yê berêz Cafer Şêxulîslamî ye ku ji Kanadayê tev lê
در سمیناری مدبه و هم گلک تشتاجی فیردبن هبونا کسین میناوی هون زانش جبو ما وکا درفتك زيرينه جبركو هم كسياتيه كوها هم جي بزانين وتيجيشتنا كوها كو مرو دكارد واري اكاديميه ده قالك تشتانجي في بقى جبرويه كو از قالك كيف خوشم كديسا يروج درساويه ومي بكارن جي في تشتان ببن ما مستا تبخيراتي هي دار اماده بي ما مستا بخير به ما مستدنجت الناي از باورم سلاو شانن باشن سلسلة شابا هیویدارم تجی باش بی ابراهیم من زور باشم هوایکی خوشه لکانادا لأوتاوا کشو هوا پر خوشه پر جندیه گرما خوشه منیجی آمادم تجي وقت جولاميرجيان تدي بيجي جندي جولاميرجي وجبري قالك اللي بيجي ما مستحيل بله هندك حوال دبیجن تو گاوا کرمانجی خبر داده وکی ورمی خبر داده ایلمی گو ورمی و کشکیک بادینی و نمخابن من نکارم آمدی خبر دام ساعات خوش ما مستفرمو درس آته کرم بکه تو نورمال بس دقیقه استبکم کوست بو که تو بتوانی شیر سکرین بکی آقای چی بود كلام بكما مستفرمو او هنا او اشتد جيبه جيكرت كيستا بتواني بريك اوت ام بكارن بريك اوت روم هبا او بوما ليرا قالك زحمتها ما مستفرم شنو ها؟ ليه جادن ما تجربه كربول قالت تبي من تلينك شاندبو وهافالين ماجي تشوفون سر او لينكا و برسبن او برسندن دابون لا مو مشكلة أو رابرسيا نهام الرابرسيا شنية من تني دخازم جور هبها بلي شاركس بي جور دابن وبحث بكان مناقشة بكان مفهوم كنتش بي يك دقة بدأ من ما مستا It is called breakout rooms. اوكي ازي حاول بدهم كاش جمن تشيد بها ازي اوكي حاول بدأ من لكتشر خو تدرس بكم فرمو تكلم بك ما مستند تكلم بك ازي حول بدك على share screen I will do this كرم كان اوكي تشتي من دبيني سلايد من دبيني هذا بما مستند صار خوش ممنون سلاو دوستان هوالان قلك بخير هاتن سپاسان دکم که دیسان لیرن زور سپاس بو مامستای ابراهیم سیدو بو میوانداری جنابیان لیرا او تکست دبینن که لیرا دنوسره بله خویا ما مستند باش نه بانه نویسه من ده او تشتی جیب کم لا تشنه با چون که من بکلی دارم او جینه کارم presentation مود هي ما مستند presentation مود او شكل presentation تواني بقوري ريفيو في موي اهلاوي بو باورم It's okay we will أزلنا لا يمل لك كم لا دقيقة slide show أوتا شيبو يك دقة use presenter view presenter view متى باشتري ما مستند نهار شوا presenter view باشتري لا أو مشكلة نينا يك دقة please يك دقة okay الكابشن دقيقة كابشن ناخذ كابشن هبيت أنا فكر كم نجيب جيك ها كابشن شن this on ها doesn't capture heavy no I don't want that يك دقة
ئەوە گاوا من ئینگلیزی خەبەر دەدەم کو لە زانکۆ من پرزنتیشن بە ئینگلیزی دەکەم پاشا ئینگلیزیە من دەتەنویسینیژی ئەو ژە گەلێک باشە ji بۆ قوتابیە ئینگلیزی لێبەلێ نەها من ئەگەر سۆرانی خەبەر دەم کۆمپیوتەر نزانێت ئەو بنویسێت وەک ئینگلیزی نینە مخابنە هێشتا ئەو نەبچێ نەبووە غەم نینە مامۆستا بۆ مە تشت پێ نایە use presenter view. I have to get rid of this. Maybe I have to get rid of this subtitle setting. Aha. یک دقیقه. مامۆستا من دیت lecture view هەیە و ئێستا چاوایە ئێستا نەشێت دیسانیژی دەنویسن اوكي بلا من تۆ پێشکەش دەکەم مەخابنێ یعنی فایدە چنینە اوكي جاری پێشوو من باسی زمانناسیە جڤاکی کرد پاشی نەها من کوشکێ ریڤیو بدەم بە کورتی کە باسی چمان کرد گوتمان زمانناسی جڤاکی چ شتێک دراسە دەکات چ شتێک دەخوێنێتەوە پەیوەندی نێوان زمان و کۆمەڵگە پەیوەندی نێوان زمان و کۆمەڵگە دوو ترند دوو ڕێباز هەن لەناو زمانناسیە جڤاکی یەک کەسێکی کە بەناو دەنگە ویلیام لەباف ئەمریکی ئەوە چییە جۆراوجۆری زمانناسی جڤاکی variationist sociolinguistics ئەو چییە ئەو بەرێ خۆ دەدات دیاردەیەکی زمانی مەسەلا چما نەهاتە گوت چما لە جوولەمێرگێ دەبێژن جندی لێبەلێ مەسەلە لە ئاماد دەبێژن ڕند چ دەبێژن لە ئامەدێ دەبێژن خۆشک یاژی جوان خۆشک دەزانی لە مکریانی دەبێت بە سیستەر ئەو خوشکە خوشک ئەمار خۆشە خۆش جندی ڕند دەلال ڕووزاری چاوە بێژم ماشەڵڵە عزمانێکی چەند زەنگینە بۆ ئەو تشتانە مامۆستا دەبێژین تاوی مایکل چای چێتر دەزانێت لێ دەبێژین خۆشک ڕند جوان دەلال بەدە و سپەهی پەیوا مەمەت وزوم بوو گەلێکی بکارتانی بەلێ چما مەسەلە بێت لە دەڤەرێک دەبێژن جندی لە دەڤەرێکی دین دەبێژن خوشک لە دەڤەرێک دن دەبێژن ڕند پاشی مەسەلەن ئەگەر چاو لێ دەکەی بەرێ خۆ دەدەی مەسەلەن دەزانی کە ئەمە احتیمال هەیە هۆیەکی کۆمەڵایەتی هەبێت هۆیەکی ژەندەر هەبێت هۆیەکی جڤاکی هەبێت هۆیەکی کلاس چینایەتی هەبێت هۆیەکی ستاندارد و نانستاندارد هەبێت کەوابوو زمانناسیە جڤاکی بەرێ خۆ دەدات تشتێکی زمانی مطالعە دەکات پاشی دخوازت بزانێت چه هۆکارێک هەیە وی هۆکار کولتوریە کۆمەڵایەتیە سیاسیە مێژوویە ئەو تشتانە لێ زمانناسیە جڤاکێکی دیژی هەیە جڤاکناسیە زمانی ناوێک مرۆیەکی بناو دەنگ هەیە بیزل برنشتین خەڵکی ئینگلتەرە ساڵە 62 ئەوە تشتێکی مەزن چێکرد تشتێک چێکرد ناوەوینە code theory ئەو بەرێ خۆدا کو وی زارۆکان وی قوتابیان کە لە کۆمەڵگەیەکی لە چینێکی خواردترەوە دەهاتن چینی هەژار خوێندن لە خوێندنگە لە دبستان باش نەبوو
لێ زارۆکێ چینی مامناوەندی و چینی دەوڵەمەند چێتر بوون، بێتر بوون، باشتر بوون. وی ئەو کۆمەڵناس بوو پرس کرد چما؟ هۆکارەوی اقتصادیە، ئابووریە، هۆکارەوی کولتوریە، هۆکارەوی جیە نیشتەجیە، مەسەلەن چونکە ئەو دەربەی لەندەنە واندی لە لەندەن دژین چییە؟ ئانژی زمانیە بۆ ئەو دەرکات کو زمانیە. چما؟ ئەو گوت دبستان قوتابخانە وێگاوێ لە لەندەن ئەزمانێ چینێ باڵادەست، ئەزمانێ چینێ مامناوەندی، چینێ ڕۆشنبیر استفادە دەکرد. یعنی دناو دبستاندا کتێب، پەرتوک، ئەزمانێ مامۆستا، هەموو تشتێک ئەزمانێ چینێ هەژار نەبوو، ئەزمانێ چینێ باڵادەست بوو، ئەزمانێ چینێ ڕۆشنبیر بوو. بەرهەندێک و گاوا زارۆکە خەلکێ زەنگین دچوو دبستانێ فەرقێک نەدەکرد. یعنی ئەو زارۆک فکر دەکرد و تەجربە دەکرد کو ئەزمانێ وی عینی ئەزمانێ مامۆستایە، عینی ئەزمانێ پەرتوکە لێ بەلە گەلێک حەژێت کرد، باشیژی فێرە دەبوو. بەڵام منداڵی چینی هەژار کە دەچوو بۆ دەبستان، کە دەچوو بۆ فێرگە، دەیبینی هەستی دەکرد کە زمانەکەی ئەو جیاوازە لەگەڵ زمانی فێرگە، جیاوازە لەگەڵ زمانی کتێبەکە. لەبەر ئەوە باش فێر نەدەبوو، لەبەر ئەوە حەز و ڕەغبەت و مەراقی نەبوو بۆ فێرگە، لەبەر ئەوە زۆر لەو منداڵانە مەکتەبیان تەواو نەدەکرد، جێیان دەهێشت. کەوابوو ئەمە هۆیەکی دیاردەیەکی جڤاکی بوو، کۆمەڵایەتی بوو کە هۆکاری زمانی هەبوو بە پێچەوانەی ئەوی دیکە. ئەوی پێشتا دیاردەیەکی زمانی بوو کە هۆکاری کۆمەڵایەتی هەبوو. ئۆکێ؟ لە ڕوانگەی زمانناسی جڤاکیەوە بە چوار شت باس بکەین کە زمان چییە؟ زمان ئایا؟ چونکە خۆتان دەزانن زۆر جار کە دەپرسی گەلێک جاران و پرس دەکەی ئەزمان چییە؟ احتمالە بێژم هەموو کەس دەزانێت، دەبێژێت زمان کەرەسەیەکی پەیوەندی گرتنە. لێ بەڵێ ئەوە گەلێک ساکارە، گەلێک بەسیتە. ئەزمان گەلێک ئاڵۆزترە، گەلێک مهمترە. تنێ پەیوەندی هۆکاری پەیوەندی نییە، گەلێک تشتی دنە. مەسەلەن ئەزمان کۆمەڵایەتیە، زمان کۆمەڵایەتیە. زمان هەر ئەوە نییە کە لە مێشکی مندا هەندێک یاسا و قانون هەبوون، بەڵکو کاتێک من زمان کەلێک وەردەگرم، یان ئەو زمانەی کەلکی لێ وەردەگرم، با شتێک باسی ناسنامەی من دەکات. ڕنگدانەوەی ئەوەیە کە من کێم. بۆ وێنە من مامۆستایەکی زانکۆم، من کوردی ناوەندی قسە دەکەم، تەنانەت بێگاوێک و دەخوازم کورمانجیژی خەبەردەم هون دزانن کورمانجی نە زمانە زگماکیە منە. یعنی زمان چ قسە دەکەین، چاوە قسە دەکەین، گەلێک تشتان دەبێژێت دەرحەقامە، گەلێک تشتان. خوێندەواری چەندە، تەمەن چەندە، ژێندەر چییە، جنس چییە، خەڵکێکی دەرێمە، گەلێک تشتان دەبێژێت. مەسەلا سلایدا من پێ ئینگلیزیە، چما مەسەلەن نەها مامۆستا سەیدۆبی پێشکەش بکات کورمانجیە، ئەنژی احتیمالی تورکی بێت یا فەرەنسی بێت، احتیمالی ئینگلیزی نەبێت. یعنی چه ئەزمانێک ئەم ئیستیفادە دەکەن، چه ئەزمانێک ئەم قسە دەکەن، حتانی چه ئەزمانێک ئەم گۆخۆ دەدەن، چه ئەزمانێک ئەم دەبینن ji بۆ زمانی کەرولاڵان، ئەو تشتانە گەلێک زانیاری دەدەنە خەڵکان کو ئەم کینە. ئۆکێ؟ پاشی چما زمان کۆمەڵایەتیە؟ زمان کۆمەڵایەتیە، جڤاکیە، بەرهەندێک و هەر زمانێکی من کەلکی لێوەربگرم
لەبەر هۆیەکی ژینگەیە. ئۆکەی ئێستا مەسەلا من ئەگەر ئەو محازرە تەواو بوو مەسەلەن دگەل ماڵباتە خۆڕۆنیشتم من بە تۆ قسە ناکەم من مەهابادیەکی خالص قسە دەکەم ئەو کاتی بۆ چونکە هاوسەرەکەم مەهابادیە منداڵەکانیشم کوردی مەهابادی دەزانن گاوە من بە کورمانجی خەبەر بدەم لە جەم زارۆکا خوا ئەو دەبێژێت ئەبابە ئەو چییە قسە دەکەی وەڵڵە فام ناکە بە حەقەت فام ناکە مخا بنێ بەرهندی کۆگۆ خۆ نادات من کوشکێکی فێلە بووم لێ بەلێوان فام ناکە یعنی زمان گەلێک گرنگە ژینگە لە چ ژینگەیەکدا کە وەردەگرین بۆ نمونە مەسەلا تشتێکی کو من عەزیەت دەکا هەندێک جاران مەسەلا من گەلێک بەرێ خۆ دەدەمە تێکستە سۆرانی گەلێک یعنی شولا منە ژیانا منە دبینم مەسەلەن حەواڵ هەنە مامۆستای زانکۆیە گوتارێک نویسیە ji بۆ گۆڤارێکی زانستی لێبەلا نویسانە وێ هەواڵی عینی ئەو تشتە کو مەسەلەن لە چایخانە لە قاوەخانە ڕوونیشتیە بوو داخوە نەشێت ژینگە مهمە ئەزمانێک کو ئەم کەلێک وەردەگرن ئەو زمان دێ گونجاو بێت مناسب بێت ji بۆ ژینگە ئەمە لەگەڵ کێ داخۆن بۆ کێ دەنویسن کەنگێ دەنویسن و چ دەنویسن ئەگەر ئەم نامەیەکی شەخصی ji بۆ معشوقك ji بۆ دۆستێک هەواڵێک بنویسن ژانراوی gelek فرق دکات دگەل نویسینێکی ئەکادمی ژینگا وان جدایە بەرهەندێ دێ ئەزمانی وانیژی جدا بێت وشە جدا بێت ڕێزمان هەمان تشتە لێبەلێ مەسەلا ڕستە کورد ڕشتەی ئاڵۆز ئەو تشتانە دێتە عەوەزکردن دێتە گوهارتن بەرهەندی ژینگە دوو ئەزمان دایەلۆگە زمان ڕاوێژە زمان گوتارە چما هەر تشتێکی ئیرۆ من بێژم احتمال هەیە من بباوەریە خۆ معنایەک هەبیت سەتاسەت هەیە بەرهەندێ من خەبەر دەدەم لێبەلێ لە دوومایی چ معنایەک هەیە بەستە بە هنگیژە یعنی ئەگەر هون تشتێکی من دەبێژم فام نەکەن بڕاستی ئەو تشکو من دەبێژم چ معنانینە یعنی بلا من فکر بکەم مەسەلا دێ معنا هەبیت لە تنێ ئەو نەشێت هەر تێکستێک هەر گوتارێک وی معنا هەیە کو من و تە پێکوە بە هەڤدوو ئەو معنایە دەبەخشن بێ تێکستێ بەرهەندێ ئەو گەلێک گرینگە کو ئەم بەردەنگا خوا ناس بکە مخاطبێ خوا ناس بکە گەلێک مهمە یعنی گوتارێک کو مخاطبێ خوا ناس نەکەت فایدە چنینە بە حەقە نەها من ئەگەر هون ناس نەکەم نزانم پرانیەوە کورمانجی فام دەکەن و منیژی هەوڵ دەدەم سۆرانی بڕێک زۆرتر قسە بکەم کورمانجیژی هەندێک جار تێباوێم ئەو تشتانە ئەگەر من نزانم گوتارە منیژی معنا نەشێت چه هەبیت فایدە چنینە بەرهەندێ ئەو تشت بێژن ڤڵاشنۆف ئەو بیرەوان و زمانناسی ڕووسی کاتی خۆی مارکسیزم and language کەنووسی زمان و مارکسیزم یان فەلسەفەی مارکسیستی زمان مەسەلەن دەڵێ a word is a bridge thrown between myself and other وشە پەیڤ پرێکە لەما بەینا من و تە ئەو پڕ مهمە ئەو تشت یعنی
هند معنى هيا لناو قلتني ذا ام دي براستي او تشتقلق مهمة كون اسبك برهندية مثلا هند زان هندك جار هيا مثلا ملاي كرد هيا خطابية جددت خلق دهجينيت شما او خلقی خوب باش ناست کرد دزانه چاوا خبر بدد قصه بکن او خلق فهم بکن یعنی هندک سیاسی پر باش خبر دادن دکارن مثلا جماور کم بکن شما خلقی خوب باش ناست کن پر مهمه که مخاطب خو باش ناست بکن اگر دخوازی وان عيني تشت فهم بكن كتا مبسته قاواكو ام باور كل زمان ديالوجا زمان راويجا زمان مناقشة باشي بو من در ذكوه كجورا وجوري بوين فرادايلكتي فرزماني تشتكي قلت طبيعية اگر ام باور كرت كو براستي زمانو معناه لجاوازي دا هيا او دم ام فاندكن كو چند زمان حبون چند دايلكت حبون چند دنگ حبون تشتكي قلت طبيعية همو كومالقيك هر كومالقيك چند زماني هيا چند دايلكتي هيا چند دنگي هيا چند ايديولوجي هيا چند بيرو باوري هيا امشتكي طبيعي همو كومالقيك انسانية بدرجاي ميشو لهر كومالقيك دا كهول دراوة يك دنگ دروز بيه يك زمان دروز بيه يك دايلكت دروز بيه هميشه او كومالا چه شي هبوه هم بري خوب بدنا مثلا سوريا بري تركيا ايران هر جيك اسبانيا انجلترا كندا كو منهم نها هند زانن بري 2 هفته لكنيسيك كزمانك من دالي خلقاني خوجي Aboriginal people لما خود درد خستن تركيا جي أوكر لاسيا كانوا تشلك كان من دالي خلقي خوجي لما درد خست بزور دبرد بو مكتب كو مثلا أو شارستانيات بي بداتو عزماني نوفير بكاتو اما بحقیقت بیداره مثلا آزار دادن اذیت کردن او من دارن لکانادا کیش کرد کلیسا و حکومت برحال چند دهه گوخونه ده بری 2 هفتان گورکی به کوما پیدا کردن نزدیک 1 جوان دبستانه کو زاروک خلق خوجی بیداری بود 215 زاروک پیکوه لناو گورک ده بود هر کوملگیک که حول دایا جواک بکاد به 1 زمان جواک بکاد به 1 دایلکت به 1 فکر او در انجام مخابن كوابو لروانجي جواك ناسي كومالايتيو زمان ناسي جواكيو او تشتكي قلك طبيعيه كومالجيك چند زمان حبيت كومالجيك چند دنك حبيت چند دايلكت حبيت چند راوش حبيت باشي تشتكي چارم language is ideology زمان ايديولوجيا يعني شي يعني زمان تني اونيه كو من دخازم تشتكي بيجم كو من فكر دكمو هيج معنى ايديولوجي سياسي تدانبا قال لك تشتغل نها من دكارم مثلا منها نمونه مثلا زاروك خلق خوجي كندا جوار باس کرد چما
برهندكو أو جبو من بر مهمة من لكندا دجيم من لكندا بروفيسورك زانكوما أو تشت جمرة قلق مهمة من لزانكو خو قلت يا لدانشكا لا برايم مينستر يجي بيجم كو أو تشتكي غلطة أو تشتكي غلطة دي اللي بهردوي بكن حمال تشتانا دي أو تشتكي دي بيجيكو من كيما ايديولوجية من نشان دات مثلا من دم تواني هيج بحثية ونكا من دم تواني هيج اصلا باس نكا اما نشم نكارم باس نكا شما چونكي ايديولوجية من اوا كو دي فرا زماني هبت فرا خلقي هبت فرا ديني هبت فرا باوري هبت اگر نبت كومالگار مشكلة دبيت استا من دخازم نجيك تحت دقيقة مخابن مامستا سيدو إبراهيم سيدو دي بيجيلكو أو بريك أو درومز نشت نزان إنها تشكري مستتني الريك هي بقول تكاية ما مستتني الريك هي من سيداكر أذكرم يعني إنه إستا سيكا سنة أذكرم بكم بازدا دو صالونا أبا بكم لا إجازة بدأ سي تقسيم بشار شار دبا أوج دبا يعني هل سنك حفظ لا إجازة بدأ ماذا خازن شار كيس لنا أودية كتابة نها أجل تقسيم بشار بكي كان نجيكي هشت يا حفت كس لا نها زحمة كيشة حفت يعني هشت روم أودا شي بكا بلا هر أودا سيان شار كيس بتشن ناف اوكي بيجا دوستان اوان تشتاق دبين لسر سكرين اخوا كود بيجد جوين روم بتشا او اودي بلا قبول بكن بتشن او اودي او تشتانا بحث بكن بيكوا نجيك 10 حتى 15 دقيقه باشي امدي اون غاز بكن تمام هذا ازي اوتوماتيك ازير بجيرم جنافا فان 28 كسير كل فيدرينا هوني بخبر صالون ديال بروابن وای من فيدر عيار كر حتى كما مسد بيبي هوني قبول بكن كو هرون صالوني دو صالون ده ما في ودي هبه زي ما في دموا از دقائق الفيدر تشي بكم اوكي ما في ودي هبه كون بخو ميكروفون خو بكن وسيرفان بابتان صحبتي بكن بيشتي 10 دقائق امد ازيدي سواها بكم كون حمو بين في صالوني يفيدكم فهم كل حسين علي تفهم كل اي باشا اي Ama no azbedi şinim otomatik onu herke biçin her salonuk seçer kes onu biçin leb cibin 10 دقيقة ما في وهي يكون بحسابان بابتا بكن فيش تويج بركو بلانك ما مستهية فيش توي ما مستهي ويبدأ أخافتن بيوتشي فامكش بيتشي بيش تياري وهي كلام بكنا azbedi şinim بحثات شو بكان بيكوا بحثاوي بكان كو احتمالية هون برسيب نبت it's okay نجران نبن يعني مرا جتما قيدي تشنينة بحث كان كو حيت دراسة ناس كان لنا زمان ناسيا جواكي لكرديدا تشتاق خاندية تشتاق بهيستيا كيش احتمال هيا زمان ناسيا جواكي تشتاق شو الكيديا هاتية تشاب كيرن تنه بحث كان احتمال هي نزانا مو مشكلة مثلا نينا باشي do you know any Kurdish scholar هيج زمان ناس الجواكي لنا كردان ناس تكن مثلا احتمال هي دوستك هبالك بيجد جلالة بدر خان بلا جلالة بدر خان مثلا ترحقاوي اتشيا مثلا بيواندياوي بالسوسيو لينغويستكس زمان ناسيا جواكي هند بيجن هند كارن مثلا لسر بحث الفابيتي بيجن لسر بحث الفابيتي خبرتي او تشتكي تشيا زمان ناسيا جواكي پر مهمه بدره زمان استاندارد دیالکت ارتوگرافی زمان نویسین زمان پرورده او تشتان گلک مهمه زمانو میدیا او تشتان گلک مهمه لبارا زمان ناسیه جواکی پاشی دکارن هندک شد بیر بکن که مثلا نها هون دکارن بکن مثلا وکی قطابی هون دکارن هندک
لێکۆڵین بکەن یەک دانە یەک تشت بنویسن پاشی کۆ من ئەم گاز دەکەن بزەورن ji بۆ ئۆدا ئەسلی سەرەکی ئەم دێ ئەو تشتان کوشتێ بەحث بکەن ئامادە بن و تشتێکی بێژن بەلکی یەک نەفەر دیاری بکەن لە هەر ئۆدا کو بە نوێنەرایەتی ئەندامانی دیکە بتوانێت نەختی قسە بکە ئەگەر بتوانێت باشه وایەنها ئۆدە چێ بوون ئەس بەر خۆ دەبینی بێکی دکەوەکیژان ئۆدێ ئەس گۆری وان ئۆدە هەر نوێ چێدەکەش بۆ کو کێم زێدە لە هەر ئۆدێ یەک کارە بە هەبە کو ئالیکاری هەواڵان بکە وای بێدرێت چێ دکەم مامۆستا ئیبراهیم من و تەژی دەکارن بچن سەردانە وان ئۆدان بکەن بەێ بێ ئەز و توژ ئەمێت ئۆدەیان دەبن مامۆستا خۆت ئۆدەیە یەکەم بێت تو ئەگەر بخوازن دۆدە کادەکاکێ ئەز هەموو ئۆدەیان کۆنتترۆل بکەم تمام مامۆستاش خۆت ئۆدەیە یەکەم دێت تو هەیی دو ئۆدەیە دویم ده چهار کس ده ناف خود قصه بکن و از وا حاول دارم که هر اوده دائمی یکبن مامۆستا مایکل چاژی ئەوێت ئۆدە یەکەدەبێ مامۆستا مایکل تو موسا ئولفەرم کەتن ئۆدە یەکە قورآن Ez nekarim dirêj bimînim silav. نانا غەم نینە سەرا سەر چاوە مامۆستا مایکل تۆ چۆنی باشی Ketom dît baştêrîş bû. سپاست دەکەم ez min ji bo 10 deqeyan amade kir piştî 10 deqeyan ew lîk li cem heye hûnê dîsa werin vê salonê piştî 10 deqeyan hûnê dîsa bi aynı lînkê werin vê salonê yani hûnê pê lînkê bikin ji bo hûn werin vê salonê heger otomatik çê nebû ji bîr nekin divê hûn lînkê dîsa bixebitînin ava ye نه اوتوماتیک چه دەبێت مامۆستا ئیبراهیم پاشی تو دەکاری هەر کات بخوازی هەر گاوا بخوازی دەبێژی closed breakout rooms یعنی هەموو قەپات بکە ئەمە قەپات دەبێت ناچار vê salonê rast e ئەرێ kerem kin ez ve dişînim salona heval مرحبا هوانو او ببورن اصلا که درنگ که بیبوم مجار از گرک سر وقت نبوم مجاره مجار چه گلو آنگو امچی دکنم به مزاره وقت مزالا امچی جربینیم دما باش براستی اجی هنه هاتم از بود دقیقا از تبلی بوم من مجار فهم نکریه تبی سورانه باش از تیدگیم لاز هنه هاتم نظام مجار چی همه چیو که نظانم که هر دو حواله میدین نم دنگ وام ببیسن وی باشتر به یعنی جانسوز اسماعیل کرد مهران ابراهیمی ماموسا مهران ابراهیمی گلو چاود بتشد بالرد قوم اورا خود بابو اولا ماموسا مهران ابراهیمی بده قیده دیگرا داره ببر اوی منزله اگر زحمت نبیش مرا زلال بکده باش بدن دنگه متی گلو دنگه که بله ولا salona ها وكل استيكي امبيجن زانستي امبيجو سهران يعني جبر كنت بشتي ويز باور ما وزده جعفر شيخ مستمي اوي هم الخاندن على السر بك باشت برسي امبيجرو ام قرين توغر بك يعني اف اتوليه ولين خد بحث زمان ناسيا كردي بكن وبشتي ويز ناف ودا بردت كك وهبه یا تو بی یا کک مهران به یا کک اسمت به یا جانسوس کی جو کاری به نفر خب من ببین اما طبعا پرساکر با پرساکر ايوه ادبر مالتا وات ولات جاميري مهران جوا اوج فيدرانه کارن یعنی اون تن چهار کس فيدرانه اون کار کامera خوشی بکن و جبرا ببیجیم به اون چی دکه ايده باشه مالا
ولا زلال باز با پرسا کو مامۆستا جعفر کرد hûn karin ser bisekin yanî li ser van babetên ku hatin kirin hûn çi difikirin yanî gelo ziman bi rastî jî em bêjin jê derkiya jî diyardeya tevlêbûna mirov ya çîna civakî ye karê mirov asta mirov ya entelektûelî ye di warê zimanasiya Kurdî de hûn çend lêkolîneran nas dikin behsa van babeta bikin nava xwe باش معلوم از زلی و آباب kek mêran tu dikarî beşdar bibî ولا بشتر باش بومج بانک لیکر ها ولی جانسوس جو بانک لیکر لما نزل هر وقت گنجاوه dibe û ne amade be دل دل kek cansûz vê derê yani hûn karin bipeyvin nava xwe de ودی باورم میشه بانک کل وره کل جک یک جانسوس برسه دا کسی سانکی به مزل این هچوک İsmet Bale, ez karim ev salona çi ye salona sê ye ez karim we tevlê ez karim we tevlê salonên din bikim heger hûn bixwazin دبه دبه پر باش دبه sohbet gelekî dewam dike bale wê baştir bê. پر باش دبه tamam زحمت ez we dişînim salonên din baş e Okey, ez we dişînim İsmet Kurd dişînim wê derê war botan dişînim ya çaran okey cansûz dişînim mecbur cansûz bir şey ya çaran ji zanîngeha dest pê dike hemû kadroyê civakî wî her wekî din ji wir dest pê dike belkî em karibin belê mamostem ke dawa pîroz kin spas dikim او حواله دی کیه Mahran İbrahim'i xuya dike ama دیکرم که xeber nade. Mahran İbrahim'i eger deng tê wa wek mamosta cenabî ji we re keremdar kir. Yani wek em bêjin her hal di nav zanîngeh ya dî kesê pispor dibe zanebûnê xwe par bikin. Bê Kurd tiştê wayî herî baş dibe gelek koordinasyon û diyalog. Ez wê dikarim yani wilo her du bêje bilindin berekî bu kurmancî ya jî Kurdî. Ev ji bo me muhîm e. Gelek muhîm e. Mesela Rojava ya ji rojhilat onha destpêk üniversite ya ji zanîngehê din kesek got pispor gerek duhê de hemen eger derfet hebin dest bavêjine ya ew wayê dîre bikevne eleqeyê yani ew ji bo me hemû muhîm e. Ez dikarim wê bêjim yani ê nûjen herî bilind ê weke we yani hûn dewsa xwe de be şagirt ya pêk bên yani çêkin başka tirrê me nînin mamosta şeyh بله بله نه راسته ام ده همو پیکوا خبات بکن بخابتن هول بدن کو به هر حال زانیاری چه بیت پاشی ام به هفدو بش بکن لناو همو کستا بش بکن فارس انتشتکی ده بیجن زانیاری لالی همی کسا لالی یک کس و دو کس و ده کس نینه لالی همو مروانه همو مروان هشتا لدایک نبونه جدایکی خوا نبونه بر هندی براسی ام همیشه پیوسته حوجه دکت که ام به هفدو بیرو را بین گوهارتن باخون مناقشه بکن تنی او چه دبید یعنی منو باور چنینه که مثلا اگر تنی من باخون تنی من قصه بکم هموش چه بید نه چه نبید نه هم ده تشلی بدن leave breakout room او şimdi vegarım او دماهشی او لی بدن em de vegarım şunu da vegarım böyle kerem
تاني صالونك بروبلم هبو نزاني بونشيش هبدورا بيجن من اولوديه دم بلاف كرن. good. جارێکی دی نەلازمە و مامۆستا ئانجی میوان وەکی من بدەن ئۆدەیەکی وان دێ سەربەست بن و بچن ئۆدان چونکە هەندێک ژوور هەیە هەندێک ئۆدە هەیە شەرم دکەن چ کەس قسە ناکات ئەم پێویستە و ئەم بچن 2 دقەیەک هەان بدەن تەشویق بکەن و وانجی دەست پێ بکەن مامۆستا خوێت هەن ئۆدەیان دە جواتەکە خۆش دانی بوون کام ئەم جوان بپرسن بێ بەحسا چ کردن دەم تێرامە نەکرد میراتی ژێ هەردوو تێر نەبوونە بەێ نەها ئەگەر ئیجازە بدە هەموو هاتنە هەموو بزاورینە هەموو هاتن مامۆستا وایە 29 ببوورە میکرۆفۆنات هات گرتن مامۆستا کەرم کرد هەر کەس دەخوازێت تشتێکی بێژە و هەون بەحسا چ کرد جوان ئۆداندا لێبەلێ من گەلێک مەمنون دەبم و تنێ ئەگەر بکارن 1 تا 2 دقە قسە بکەن 1 تا 2 دقە بەحسا چ کرد ئەم بێژن ماکسیمۆم 2 دقە کامێ ئۆدایەکەم دە حسێن وەکی هەلبژارت کە حسێن ئەز میکرۆفۆناتە دەکەم مامۆستا yani menivîsandin tiştê hevala gotî menivîsandin silav û rêz carek din yani pirsayekê me gelek nav nivîsandin rastî me yê ser ziman xebetê hemû me nivîsandin yek Samî Tan Zana Farqînî Nezîr Ölçek İbrahim Seydo Aydoğan, Celil Celil, Ordukan Celil, Casım Celil, Mami Staniş, Kanade Kurdu Pirsayeke de menivîsan. Pirsad doyê de me Qedrî Yıldırım û Mehbûs Serhedî menivîsandin. Ji bo ya sê jî çi we divê werê kirin yani hevalekî gobe divê melayên mizgefteka bandoreka çawa ziman dikin û çawa ji bo ziman yani pêş ve biran jî têk bibin çi bandorê dike divê ew werê lêkolîn kirin yekî hevalek jî got dibin navê standartasyona ziman de hinek peyvên me resen hene ew peyvên me resen hûn da dibin ji bo ev peyvên me resen hûn da nebin divê em çi bikin ev got û hevalekî jî got çapamenî bandoreka çawa li ser devokan dike çapamenî derketiye û televîzyon ketiye malê hemû kesan da devokê peyvên devokên herêma hûn da dibin gel em karin tişka çawa pêşiya bê bigirin ya me ev qas bû silav borî ممنون کاکە حسێن تو خەڵکی کی دەری ez xelkê Cizîra Botama hewa mamosta Seydo got Mehmet Ozan spehî bikar têne spehî em bikartin سەرسەرە سەر چاوە ئەوە ئەو پڕ مهمە هەم بۆ مایکلی هەم بۆ گەلێک کەسان و بەرێ خۆ دەدەنە جۆرا و جۆری زمان language variation مثلا بەرێ خۆدان و خەلکێ دەبەرێکی چاوە خەبار دەدەن چاوە دپەیبن گەلێک مەمنون سپاس لوسیا دخوازی تشتێکی بێژی لوسیا کەرم بکە hevalên ku bibûre Lûsya deqeyekê hevalên ku weke berdek hatine diyarkirin heger dixwazin tiştekî bêjin divê kameraya xwe vekin da ku ez wan bibînim û gava kameraya xwe vekirin ya jî bira chatê de ji min re binivîsînin bêjin ez im berdek ji bo ku ez karibim mikrofonan aktiv bikim hûn dizanin ji ber sebebên ku hûn texmîn dikin ez nikarim mikrofona her kesî vekirî bêhêlim ji ber ku herkes dengê wan berhev re tê ji ber wî hûn ji min re bêjin baş e Lûsya kerem bike bi gorê mamoste bi Kurdî min ne baş e nana pir baş e em ji te fêm dikin ez bi Kurdî hîn dibim
بگوره تمام پر باشه هی لوسیا الفيدرا ما مستعم فرصه كجي بكن لوسيا غافاكو ام دبيفن درسان دجبركو هاي مشتهي استناس دكم از دزانم كو تو حمو درسان دتي تو حمو درسان براي غافاكو ام دبيفن ياجي ما مستعندن دبيفن تو جمع فهم دكي na بچکی فهم دکم بگوره ویدیکم کردیاتا باشتر ببه پر باشه گلک سپاس دسیا والله باشتر لكومانجيا من بله ممنون گلک دوره ده باز بیان باز تو کاری میکروفون خو وکی کرم بکه باز بیان اوكي سلا ورس ما مستدنگم هيا بله كرمك بله جبوكو او در فدامك وام چن حوال هاتن لگه آخرینش خور ناف خود مالاوه یا ود خوازم براستی اوکا قدام کرد بو پیشی که هفدو مخواست هفدو ناس که همش کجان هرمینه پیشی که جبوكو ویا و یم تکیلی خو بابر بین سر خبرداری براستی من دماغ حبکی زیاده دا سر سال 1932 یان 15 گلان کو لباکوره کردستان و نمازل دما میر جلالت بدیرخان و عثمان صبریان کو کوارا حواره به تیپن لاتینی دست بکر محبکی الامسروی حبکی آخرین پاش امسر زراوای و دبوکن هریمان آخرین حبکی لی جبر کو دمام کل بو ام گله دانا کتنا راستی مقومه باخ مدی جارگه ودام بالا بو ما خاص حبکی زمان جواکه بازار ما مستا مجارك ما مستا جعفر جي قالت که یعنی از اسکی شهر بازار ترکا دجیم لی از جمیردین مجلس طوره ما البدر ما مستتی زمان کردیت کم قرص زمان کردی در نزی 12 ساله یعنی زمان کرده ایرو زمان مال جدایه گند جدایه بازار جدایه کار جدایه شخوره زمان هل بجارتنه هر کاری که لهر درکی لهر روزه چند ساعت لو شخور زمانه خو دابش کرنه و زمان دقیقه که بکارتیم ام دنیری زمان بازار یک کرده یعنی باکوری کردستان بجنه کرمانجی جصدی نوت بهتر زمان بازار ایرو به ترکیه زمان آخفتنا بوان بزارو که واره به ترکیه اوكي چاوا ديزايني ما مستبا چاوا ديزايني لا سري لوكولينة كما مستا از مالبات را خبر ددم و ادنابات جواك الفدري حبكي تشالا قرم از حبكي از سري خو بيرا ديشن ليد نيرم تماشا دكم وكا تشاف ديريه كتكم يعني ليد نيرم كي جان كرد زماني خد كي جان قاده دل كيدري بكارتنا تشاو كارتنا از انگار چون میگی از راستی ویاتیم لی آخر تا اسکی شهر زمان شو سرانسر البدری ترکیه ایرو زارو که کردی حتی بن 12 سالش خو زارو که کرده ایدی نم کرمانجی خبر دادن یعنی چون ماری وان جواته وان زارو که بن 12 ساله بن 10 ساله را مخابن نما بکردیش بری آن 10 سال چون مالا کرمان جاولو از وقت چالاگره کی زمان چون مالا هم زوار پرتوکین زارو کا چیرو کا برین بمرف کرمانجی خبر دادم بری آن 10 سال لی آن بر و سال 3 سال داوی کو از شما مالا وان او زارو مرم نما از بارم کردی خبر دم او ترکی لم ودگرینم از دنیرم گره خودم آن دیا خو باوی خورج کاری اندرو دجی دیا خو باوی خورج اینی ترکی خبر دنو زارو اج دیان باوی دغید بازار بار شرط کم ليش دست شيء ما مست يعني أم برجرية كجلك جرينج ومهم ومظن لبني ناي قرتن از ترسم يعني قدامك الناس ده الرجاوة تركيا كردين الرجاوة تركيا زمان تك هرا يعني أما حسرتها بيريا وأم كم ببين كم زارو بزمان كرمانجي خبر بدن بمين يعني كلك ممنون ما مستبوكو دما هوا نقدر تقول ده كم أسبرا خفيم باش إيجا كم بخوازن تكلم دي سالسر الشيء ورا بابكم ممنون أو تشكتو دبيجي أو مثلا جبوا من وان ديفيجن إثنوغرافي يعني كل كولر بري خود ذات كو خلق شاودا خوا كنجي لبازار لمزقات لمكتب شایی زماوند
لە گۆڤند لە پرسە سەرخۆشی هەموو ئەو تشتانە ئەو بوان دەبێژن ژینگە دۆمینز ئەو ji بۆ لێکۆلین پڕ مهمە لێبەلێ دێت سیستماتیک بێت پاشێ تشتێکی بەرەخۆ بدەن گاوا تو نمرە دەبێژیت ژمارە دەبێژیت مەسەلەن 90 ئەو دێتە دەبێژن چەندایەتی یا کوانتیتیتیڤ لێبەلێ ئێثنۆگرافی نەشێت کوانتیتیتیڤ بێت چونکە تو تەنێ بەرە خۆدایە تو نە ئەژماردیە ئەگە بخوازی بە تۆ قسە بکەیت دێوێ گاوێ بژمێری دێوێ گاوێ مەسەلەن ڕاپرسی هەبە ئەو بەحسانان دێ بکەن کو لێکۆلین چاوە ئەمە ئەو تشک تۆ دەبێژی یعنی بەرە خۆدایە پڕ مهمە نەخۆشە مامۆز دەستکارم تشتێکی کورد بێژم 10 ثانیە 10 ثانیە 1 2 لەبەرێ ئەس کاری حەبێکی کاری سینەمایە و کشاندە بەلگە فیلما ڕژم ژوول دەبم ژیانە کوردێک جوانێکی کورد کو لە ئەردەخانەیە لە کۆجا لێ مەزم بووە 4 ساڵیا خواتیە تێکیلیاوی زمان مۆکە بەلگە فیلم کشاندیە کوم بخوان زکارم لینکا بنێرم هێویا ڕخناوە بمژی ئەزێژ مامۆستا سەیدۆرە باوێژم بلا ئەوژەیەکە بخوازە بلا بەرە پاربە بکە من ئەوژی کریا ئەوکە سیستەماتیک من لەسەر جوانێکی کورد هەموو جوانێک کورد پرتکرێکە دکشێنەوەکە بەلگە فیلمێکە 22 دقام کشاندیە و ژیانەکە جوانێکی کورد چاوە 4 ساڵیاوی چاوە بە گوهریە و هاتی حتا 20 ساڵیا خۆ 22 ساڵیا خۆ چاوە وەرگەریە مکشاندیە وەکە بەلگە فیلم من دەرهێنەریاوی و سەناریستیاوی کریە مکشاندیەیەک هەر مهمە بژی بەڕاستی مهمە هەر مهمە بژی تشتێکی دی بەری خۆ بدە نەها من دێ بەحث بکەم تو بەحسا تش کرد کو ئەو گەنجە پاشی زاروک بووە پاشی چاوە بووە بە گەنج ئەمە ئەو تشتانە و ئەزمون و تەجروبەی ئەو مرۆڤە لەگەڵ زمان ئەوە زۆر مهمە تشتێکی ترکە پڕ مهمە بەرێ خۆ بدەی بەرێ خۆ بدە پەروەردە تەسیر شەهنە یعنی ئەو کەسانە و مرۆڤان کو مەسەلەن پەروەردە بە تورکی گەلێک هەنە کوردی چ قاس استفادە دەکەن و وان کو پەروەردە کێم هەنە کوردی چ قاس استفادە دەکەن ئەو بەراوردێک بکە ئەو پڕ مهمە تشتێکی دی مهمە ژەندەر جنسیەت گاوا کو تێبێژی مەسەلەن ماڵا کورمانج دەچی کیشک دایکە ئەنژی بابە کو بە تورکی زێدەتر داخوا کیشک کوردی زێدەتر کەلب بەرهندێک ئەو دەبێژم مەسەلە لە زمانناسیە جواکی ئەم دەزانن لە دنیای ئینگلیزی ژن هەمی گاوێ لە پێشدا بووە ji بۆ زمان گوهارتن ژن هەندێک دەبێژن قەیرەت زێدەترە گاوا کو دێتە عەزمان تشتێن و دەبێژن ئەنجی عەزمانی خۆ دێنە گوهارتن شەرم ناکە پیا مرۆ وەتۆنینە هەندێک دەبێژن بەرهەندێک کووان زێدەتر ناسیۆنالیستن احتمال هەیە ئەمما ئەم 100% نزانن هەندێک دەبێژن بەرهەندیە کو ژن بەرهەندێک و ستاتوسە کۆمەڵایەتیەوی نەباشە ji sistema dixwazit ku statuya nasnama xwe ji ezmanê derxet ku bêjêt min cida me min cawazim yani hindêk teorî hene ew tiştane berê xwe bidey pir muhîm li zimannasiya civakî memnûn gelek memnûn tu min dê zêdetir xeber bidin bipeyvin ez dorê bidim yên mamoste کێ دیکە یەک کەسی دیژی یەک مامۆستا رەسوول کامێ ژێ بپرسن کەرەمکە مامۆستا رەسوول ئەگوارم ئەبووم خوشاش نەکردبە مامۆستا رەسوول هێلبرایە رەسوول بەلێوال برایە کەرەمکە مرحبا وانا دیسا دەشاش خۆ جواتە واژ خۆش مامۆستا چون تەر جواتە تەکێ کەرەمکە کرمانجی ام دبن مگو مرحبا مامۆستا برهتشتی سپاس که مامۆستا جعفری
از مردین من آخفتن ما از بکرتایی جوار بیجم براستی مدافعت ندیم 3 پرساجی برسی بدن یعنی کاش همه سر 2 پرسا بود جبو پرسا اول یعنی بر هر چیز خواهم بده خباتا سوسیولینگویستیک براستی دناف خود گلک مجاره تحوینه یعنی با منک زمان و زایند زمان و باجاروانی زمان و هز یعنی وقت اتوریته آنجی زمان و کوچبری گلک مجار هنم جال حیاک شده سماحات ام بهتر لسر مجاره چی که سکنین تکلیا زمان و زایند و پروردهی یعنی تشته وها چابن جبو پرسا اول وکی کس پرسا اول از وارم خبات بم جبو خباتا حوالک پتوکا جوما چیچک یا بناوی زمانک شما تی قدخه کرندم حوالک پرتوکین یعنی پرتوکین هلبستی این جگرخوین دان که وکی ناورو که جگرخوین گلک مجاره تثبیت که به پرانی جی روشا سیاسی یا دورا خواه و حوالی دن بحثا مل محمود باز دکر کمروفت کاره جبر تشته جیانا جوا که جی گلک عادت و تشته جیانی جی براستی باوک نویسکی ببینه و به وی شکل نه وکی پتوک تشته یعنی هنک نقاش عمل سر چی که چه بو گلو احمد خانه مروفت کاره خانه و شای به وی شکل بی شای سینه یا نه شما جبر که یعنی جبر که او یکم کسی که چی که هنک پرتوکاج با پروردهی آماده که جا او وقتا که کسی با پروردهی تشتک آماده که بخوازه جی نخوازه جی حوجه لجواک لگوری جواک هنتشتا شروعه بکه و موتیفاقه به شکلی دینه یعنی با مینات نباهره بچوکن یعنی جی مموزین یعنی بخواه گلو دکارم ببین نبین و وکی کس شخواه ماموسته بهروز شجاعی وکی کس که پروردهی سوسیولینگویستیک گرچه به شکلی نبودنگن و وکی پتوکه کل ترکی جالی آبستاتو بو چاپ کرن ناوی پتوکه نه باش نه چمی جالی ارگین ماموسته هبو ارگین و پگین روشا سوسیولینگویستیکا کردی بود نه خواستم شاش بکن روشا سوسیولینگویستیک اره ماموسته خباتاوی یا ماستره بو بله اره به شکل لی و هنک کسی هنه هر بت وقتا کم روفت که ونف خباتا خوازی نویس باید خوازی گوتار بن یعنی هنک چیست هنه لی به توایی بناوه سوسیولینگویستیک نه هاتنه بناف کرن افجی دناف بخواره پسکره که اکدن تینه چما جبر که گل خباتین سیاسی مروف بخوازه جی نه خوازه جی یعنی خباتین نویسکی از خست کم بخواجی گردای جواکنه یعنی از بیشتر خوازی پسیکولوژی بد خوازی آنتروپولوژی آنجی تشتیدم بن یعنی به وی شکلی از کتایی و ها بیشتر دیساجی سپاس کمیج بنا و چالاکیا کم پکانی هم ما مسئول با پیشکش یالی سپاس گرک سپاس سپاس خوش مامستا رسول گلک سپاس اوکی مامستا سیدو ابراهیم دریجه بدم دوام بکن دوام بکن بلا سلاید من دبینن بله ممنون گلک ممنون گلک سپاس جبو همو هوالان او پر مهمه او تشتان کوبا گود چند کس لور مامستانه مامستای ازمان مامستای زانکو از دبیجم قی وایل گوری که از نواد نرم 1 2 3 4 5 6 ایک از ناس کم 7 8 کس هم که وک ماموسته کردینه یا جی لزانگان کار دکن از ناس کم ماموسته بلا حوالنا من نجيك 32 ساله لكندا 32 سال من خاندنا معهد يعني بري زانكو 2 سال بري زانكو معهد لكندا تمام كلية بكالوريا لكندا ماجستير لكندا دكتوراه لكندا نجيك 20 سال جا من مامستانا تشتكي ليرة في ربو مامستا كود خازت قطابیه باش پرورده بکد نشید بیر بکد که زانست
کو زانیاری تنه لاله اوه نشد چی بید یعنی او همان فکر صدامی و اسدی و اتاتورکیه مخابن منو دی بیجم رضا خانیه کو ما مستحمو تشتا شما همان فكرة كده بيجيت سروك ولاتك حمو تشتا برايم مينستر سروك وزيران حمو تشتا خلق جنينة خلق تتش نازان مامستان نشي وتبير بكات مامستا دي بير بكات زانياري زانست لالي قطابيجي حنا شما وانجي مروبن وانجي جيان تجربة كريا قابلة زانیاریان نبه چون شتی واسه به قطابی و هیا تجربه وایل جیان ده هیا که هیچ ما مستا بخونش نبینه قطابی هیا ل جیانی اونده سختی هبوا اما زندو ما و توا خوراگری کردو برخودانی کردو خلکی ل مرگ نجات داوا نانی پیدا کردو با خلکی دیگه وان کسان پر ازمون هست. دی ازمون خوب باز بکن. ازمون ازمانی هست. دی بحث بکن. بگاتسکی دی بیجید باشترین وانا گوتن اوکو تو بزانی قطابیه کانت چند زانن. نها چند زانن. پاشی بکاری لسر او تشتکی زیده بکن. چونکه اگر گلک زیده بکی فهم ناکن چونکه تو گلک زیده کن اگر زود کم زیده بکی درفت برخصینی درفت چه بکی کوان پیکوا خبر بدن پیکوا مناقشه بکن باخون بپیون تشتکی دیجی هیا گاوا تو رگه دادی درفت درخصینی درفت چه دیکی که قطابی باخوا قصه بکد دی موتیویشن زیده بید دی مشوق بید دی تشویق بید دی هان بدرد رغبت زیده تر بید جبو فید بونه شما چونکه او بید ذکر دی بیجید ما مستاف دزانت کمون تشتکی دزانم ماشالله گلگ ممنون ما مستاف نها من ایجی آماده ما گو خوب دمته تو گو خود دیم من ایجی آماده ما گو خوب دمته پر مهمه او تشتانه براستی بر هندی یکم نکشتانه دکم ببورن اگر مثلا کشک زحمت بو لبله امده زیاده تر پروفا بکن پاشی فیره دبن کچاوا بحث بکن همه اوتشتانه مثلا جاری که دی اگر من اوا بکم من جمع مستا ابراهیم دخوازم که مثلا یک کس به تایبت مسئول بید لهر اوده یک دا مثلا وقت بگیرید بیجید 2 دقیقه با هر کس نشد یک کس 10 دقیقه خساب کرد من اوتشتانه دکم لکندا اوتشتانه همو دکم بر هندی یکو وانجی حاجت کن اوکی هون قلق بحث کرد يعني اوتشتان که هون گود همي چیه؟ همي سوسيو لينغويستيكس زمان ناسيا جواكي خلقناها مالباتا كرمانجي آخيو لمال دا بكرمانجي خبر دادن آنجي بالتركي او بحثا زمان ناسيا جواكيه شما مثلا فلان کس مثلا ما مستفرقيني قال لي خابتيه لسر قاموسا كردي او زمان ناسيا جواكيه یا مثلا ما مستای کی دن لسر بحثا ازمان و دایالکت و لهجه خبتیه او جی زمان ناسیه جواکیه گلگ ممنون نه من هندک تشتان ده بیجم ام زمان ناسی هیا پاشی هندک باردن هنه سوسیولوژی سایکولوژی پرورده میدیا ژورنالیزم چه تشتدی گلک تشتان کامپیوتر همو او تشتان لالک زمان نازیشی لالک دی وان به هفدو کو شلده کن زمان نازیات جواکی چه دبید من کش که هندک تشتان دبیجم یک جوان سوشل کلاس کومل چینایتی جواکی چین جواکی بلا بیجن ها ما اصلا ابراهیم چین جواکی
بله مامۆستا چینên civakî em dibêjin چینên civakî çînên civakî mesela min ew behsê Bernstein kir ew lêkolerê İngiltere ku berê xwe çima zarokê malbata ku zengîn nîne zaroka wanî jî li mekteb nebaşin lêbelê zaroka malbata zengîn piraniya wan li mekteb li dibistan baş dixwînin çima ew lêkolîn kir berê xwe ku derket ku zimanê zarokê bindest digel zimanê mekteb dibistan cuda ne berhindiyê ku wan hejê nakin bixwînin an jî eger hewl didin piraniya wan neşin baş bixwînin gava ku em dibêjin tiştekî bîr neke katêk min diڵim meselen zarokî malbatî hejar baş naxwînin me bes tamir hemû zarok nîne qet tunîne piraniya wan ew ku nizanim kurmancî çawa bêjim exception degmen şaz li hemû tiştek de heye mamoste em her dibêjin istisna istisna li hemû tiştek de heye yani mesela gelek awarte jî awarte tiştek awarte li her tiştek de heye yani mesela gava em dibêjin zarokê malbata hejar neşin dibistan baş bixwînin em nabêjin seta awarte hemîşe heye ama bi dirêjayî mêjû gelek kesan hebû ku li malbata gelek hejarî jî hatine lêbelê nabixe bûne cîniyes bûne ew heye ema wan kêm in degmenin yani piraniya wan vetonîne okay ew yek tiştekî dî ku zimannasiya civakî berê xwe dide temen age temen sê temen pir muhîm e li zimannasiya civakî lêkolîn li ser kiriye zarok genç gewre mezin miroyê mezin miroyê genç miroyê zarok mesela zarok em berê xwe didin ku bi baweriya me hindێk car hela diket ezman hêşta baş fêr nebûye ihtimal heye meselen temena 4 sal 5 sal miroyek ew rêziman û tiştê ezman heye yani dikaret her rasteyek çi biket lêbelê hêşta meselen ihtimal heye ew ku dibêjin sociolinguistic competence ew ku meselen zarokek hêşta nizanid meselen ferqa qesekirdin ihtimal heye digel mamesta û digel dayk û bab û digel meselen heval hêşta tam çi ye meselen sinûra wan çi ye ihtimal heye vê sinûran têkel biket hindêk cara lêbelê dê fêr bêt ya meselen peyvên akademî kêm dê fêr bêt hêşta temam nîne gelek tiştan lêbelê em bi baweriya zimannasiya civakî gava ku em digene temena 12 û 13 îtir ji bo genç ew ezmanê ku gelek pê murtahe heye raheta ji bo ew bûye bi şêwezarekî standard û raheta digel zimanê xwe berhindiye niha dixwazim hevalan xwe bidene tiştekî berhindiye ku hindêk devlet dibêjin bila polê zimanê Kurdî hebêt li dibîristan hebêt high school paşî polê 7 bila hebêt çima dibêjin çünkü baş dizanin niha eger mesela vê zarok bi Tirkî çûye dibistanê taze Tirkî bûye bi ezmanê bîrkirin bûye bi ezmanê dinya dîtin bûye bi ezmanê nasname ji bo Kurdî li pola di nav pola 7 ew direng e dê li rewze hebêt kindergarten 4 sal û 5 sal dê Kurdî dest pê biket 6 sal pola yek dê Kurdî dest pê biket Tirkî jî bila hebêt Erebî jî bila hebêt Farsî jî bila hebêt
لێبەلێ ئەگەر 7 دەست پێ کرد مخابنێ ji bo gelek qutabîyan tê direng bît. Çima? Çunke em dizanin li zimannasiyê komelayetî ku meselen wextêk cewan genc dibête temenî 12 û 13 îtir her zimanekî pê xwênduwe ya ta êsta zanîwêtî eme bûye be zimanî standardî ew kese bûye be zimanî nasnameyî rahete legelî bew zimane bîr dikatەوە bew zimane dinya dibîne bew zimane îdeolojî perwerde dibe bew zimane hez dika ke Kurda yan Türka yan xelkî Tirkiye yan Erebiya herçî heye legel ewe rahete ew zor muhîm e. Adult mezin miroyê mezin zimaniyan tewaw damezrawe û ditirsên li şitî taze pêwîst nake mesela berê xwe bide kesek ku meselan temena wî 35 sala 40 sala ji bo dezgehek îdareyek hikûmetek şûl dike vê kes rahete digel ezmanê xwe herçî heye nixwaze têk bide çunke muşkila dî jî gelek heye li jiyan de qîst heye seyareya dêpare bide qîst hûn jî qîst dibêjin qîst ku mal dête kirîn meselen paşî tu dê her heyv tiştekî bide qîst em dibê kirê mamoste kirê dê kirê bide kirê seyare bide kirê mal bide yanî konservatîv dibe muhafizekar xweparêz aram lê genç bi xîret e genç hende ew tiştane qeyd û bend û ew tiştane nîne berhêndê ku meselen genç bi ezman dileyze gelek caran tiştê nû ji aliyê genç dête çêkirin li ezman de li gelek tiştan de tiştekî tebîî ye çünkü genç serbesttir e hende qeyd û bend nîne wekî kesêk ku meselen temena wî 40 sala okay berhêndiye tiştekî dîke pir muhîm e li zimannasî komelayetî de brîtiye li perwerde hindek ştin baz kir belam hindek ştîş girîng e biڵێ yek ew kesanê ke perwerdeyan li xwartir e zortir zimanî navçeyê xweyan lokalî xweyan bekardênin li berê xwe de ew ferqa kurmancî û soranî bekardênin lêre diڵê çi mamosta bekardênin zimanî xweyan bekardênin ezmanê xwe dikar dikin bikardînin bi kurmancî tu dixwazî kurmancî bêjin bê çi erê bi kurmancî bikar tînin bikartînin soranî dênin bikartînin me xwest em ji soranan cuda bin lewma me tînin çêkir mamoste okay ew pirsekî zimannasiya komelayetî ye zimannasiya civakî pirsekî pir muhîm heye ku ew pirs dike dibêjêt ziman dikare kereseyek bê ji bo hevdûgirtin ji bo hevgirtin dê kerese û amrazekî ji bê ji bo cudakirin tu çawa dixwazî bike ew serbestî lê ezman dikare her du tiştan bike û gelekî bihêze ku ew tiştane bike xelkê ku perwerdeyê li ser tire zimanî dewlementtirîşî heye bo wişey ziyattirî heye peyvî ziyattirî heye bo wêne tu bo xwe bide meselen kesekî ke perwerdeyî zor niye çok qisa dike li mal danîştbûm hêşta kes nehatibû wê çayekim xwardewe دوای میوان هاتن و منیش بە خێرهاتنی میوانەکانم کرد دوای پێکەوە دانیشتین و چەند چامان خواردەوە
ڕستەی بچووک لەناو وان ڕستاندا احتمالەیە مەسەلەن تنێ یەک وەستان هەبێت لێبەلێ کەسێک و مەسەلەن پەروەردە زێدە بووە احتمال هەیە بە تۆ مەسەلەن خەبەر بدەن بەر لەوە کە خۆر هەڵبێ و میوان بگەنە جێ من چایەکم خواردەوە پاشی ئەوەی کە ئەو چایم خواردەوە یعنی زمانەکە زەنگینترە زمانەکە لە کوپۆپی زیاترە زمانەکە هەندێک ئامرازی تێدا کە بۆ وێنە ڕستەکان بە یەکەوە دەلکێنێ خوێندەواری ئاوان لێ دەکات خوێندەواری زمان دەوڵەمەندتر دەکات پاشە کەسێکی کە مەسەلەن لە خوێندەواری باڵای نییە وایدا بنێ مەسەلەن فەرز فەرموو وەرزێڕێک جوتێرێک جوتیار ئەو زمانەی پێویستە کە لەگەڵ ماڵباتە خۆ قسە دەکات پاشی زمانێکیشی کوی احتمال هەیە دەگەڵ جوتێری دیکە قسە بکات ناڕەسمی نافەرمی لێبەلێ مەسەلەن تۆ بەرێ خۆ بدە کەسێکی و مەسەلەن مامەستایە کەسێک و مەسەلەن لە بانک ئیش دەکات کەسێک و مەسەلەن لە شەریکەیەک ئیش دەکات ئەو عزمانی ماڵباتی خۆ هەیە عزمانی بازار و ئەو تشتانەی مەحەلەی خۆ هەیە لۆکاڵ هەیە پاشێک و دەچیت بۆ بانقیش بێ دەرەژی عزمانێکی دی هەیە عزمانێکی ڕسمی هەیە کو دێتە نویساندن و خواندن کو مەسەلەن نەزم و تەرتیبێک هەیە دێ مەسەلەن داکیومنتێک چێ بکات کو فۆرمێکی تایبەت هەبە دێ ئەو کەس ئەزمانەوی دێ زەنگینتر بێت چونکە ژانڕە و ڕەجسترێ زێدەتر ئیستفادە دەکات کەوا بوو ئێجوکیشن ئێستا کە باسیەوەمان کرد پەروەردە پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆ نزیک هەیە دەگەڵ زمانە ستاندارد تشتێکی و بەرە خۆ دەدەن لە زمانناسیە جڤاکی ژێندەرە ژێندەر ئەم دکارن دوو تشت بێژن یەک لە ناو پرانیە کۆمەلگەیە مرۆڤایەتیدا ژن و پیاو احتمالەیە جەندەرێ دیژی بێژن لێبەلێ ئەمە بڵا بێژن ژن و پیاو ساکار بکەن ژن و پیاو جودا قسە دەکەن جودا دەپەیون پرسا هەرە پڕ مهم ji bo zimannasiya civakî ew e çima cida daxwin hokarê komelayetî hene hokara aborî hene hokarê siyasî hene hokarê biyolojî hene hokarê dînî hene hokar çi ye ihtimalê mesela hûn bêjin çima ew muhim e ئەو مهمە بەر هەندێک و مەسەلە هەندێک جاران ئەم بەرێ خۆ دەدەن بڕاستی بە حەقەت ئەو هۆکار تشتێ هۆکارێ کۆمەڵایەتیە هەندێک بۆ نمونە هەندێک فەمینیستە بێژن حەتانی ئەزمانێ ژن وەکێ ئەزمانێ دەسەڵات و ئەزمانێ پیا نەبیت نکارن ئاستا کۆمەڵایەتیە خۆ بەرز بکەن دێ ئەزمانێ دەسەڵات فێرە بن وێ گاوێ دکارن دەسەڵاتە خۆ باشتر بکەن چێتر بکەن هەمی بە تۆ نابێژن هەندێک دەبێژن هەندێکی دی دەبێژن نا بە پێچوانەیە چما بەرعەکسە دەبێژن دێ ئاستا کۆمەڵایەتی و چینایەتی ئەوان چێتر بێت باشتر بێت وێ گاوێ ئەزمانیشی دێ باشتر بێت بەرحاڵ زمانناسی کۆمەڵایەتی جڤاکی لەوە دەکۆڵێتەوە کە کامیان وایە یەک شت ئەمە دەزانین ژن زۆربەی کاتان پێشەنگ پێشقراوڵی گۆڕینی زمانن بە تایبەت لە دنیای ئینگلیسی لە دنیای ئینگلیسی زۆر پرانیە جاران ژن پێشەنگن بۆ زمان گۆڕین پێشەنگن بۆ زمان گۆڕین فقط ئەوە لەبیر بێ یەک شتی دیکە عەرز بکەم
ڕەنگە پێتان سیر بێ احتیمالی هەیە ئەمە بۆ زۆربەتان زۆر جێگای سەرنج بێ لە هەندێک کۆمەڵگەدا بۆ وێنە ئەمە لە نێو کۆمەڵگەیەکی ئەمەزانی برزیل ژن و پیاو زمانی تەواو جدا قسە دەکەن دایک و باب دایی و باب زمانێک تەمام جدا قسە دەکەن دەگەڵ زارۆکاخۆ یعنی زارۆک دوو عەزمان فێر دەبێت دوو عەزمانە جدا چما لەو کۆمەڵگەیەدا کولتور وایە فەرهەنگ وایە مێژووی وا بووە کە ژن و پیاو نابێ یەک زمان قسە بکەن ئەگەر بخوازن جدا بن چارە چنینە دوو عەزمانە جدا قسە بکەن لێرە نەها دەبینی کو ئەو پەیوەندیە عەزمان و کولتور چەند بەهێزە تشتێکی دی کو لێرە خۆلاسەیەک بکەمەوە کورتی بکەمەوە سێ پەیوەندی ئێمە دەتوانین لە نێوان زمان و کۆمەڵگەدا ببینین زمان و جڤاک سێ یەک پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان دیاری دەکەن یان تەئسیر دادنێن لەسەر پەیوەندیە زمانیەکان لەسەر ستراکچۆرە زمانیەکان ئۆکەی وەکو چۆن لە باف بەڕێ خۆدا کو مەسەلە لە نیویۆرک خەڵکی زەنگین دەبێژن کار فلۆر لێبەلێ خەڵکێک و لە چینە خارترن دەبێژن کا فلۆ ڕێ نابێژن وەلیام لە باف بەڕێ خۆدا کو ئەو تەمام هۆکارێ چینایەتی هەنە بە تەسادف نینە کو یەک دەبێژێت کا یەک دەبێژێت کار ئۆکەی ئەو گەلێ پڕ مهمە هەندێک جار هەیە بە پێچوانە یعنی تشتێکی ئەزمانیە دیاردەیەکی ئەزمانیە کو تەئسیر دەکات سەر کۆمەڵگە وەکی ئەو برنستین کومە گوت لە ئینگلتەرە کو ئەو بەرێ خۆدا ئەزمانێ زارۆکان تەئسیر دەکرد سەر پەروەرداوان ئەگەر ئەزمانەوان ئەزمانێ چینە خارێ بوو پەروەرداوان نەباش بوو چما چونکە دەگەل ئەزمانێ مەکتەب دبستان فەرق هەبوو لێ ئەگەر زارۆک ji aliyê çînê bala mezin serwe jûr bû perwerda wan baş bû çima çunki ezmanê wan wekî ezmanê dibistan bû sê language and society may influence each other that there is a dialectical relationship between them pêwendiyekî rabiteyekî dialektik heye وكان لا لخوند بيجن ديالكتيك لنافبرا أزمان كومالجا أزمان تأثير هي لسر كومال يجي تأثير هي لسر أزمان dialectical okay language and society are intertwined that it is impossible to understand so intertwined that it is impossible to understand the one without the other the بيجي أزمان كومالجا هند پیک و پیوندی هیا کو احتمال چنینه تو فام بکی یک جدا بکی پاشی فام بکی وان تشتان چنه همیشه پیک ونه بر هندی اند پیک و مطالعه بکن و دراسه بکن تشت من پیشتا گوتیه در باز دکم تنی چند تشت به پله دی بیش زمان ناسیه بلز پله یعنی لز بپلا بسوراني بپلا يعني بلاس هل يا هن لاس امشي هرد بيجي بلاس يعني لازقين ما مست لازقين لازقين والله من نذزاني من حوال هيا ناو بانغاوان لازقينه تذزاني من كيش تبيش ليه بلي من نزاني لازقين يعني بلاس بلي اول ممنون قال لك تشتان في ربو ميرو من عظيمه زمان ناسیه جواکی برای خود داد دبیجد ایدیولکت چیه؟
ايديولكت احتمال هي مثلا نها هم بيجن مامۆستا جعفر جۆرێک قسە دەکات کو سۆرانیە سعی دەکات کو کورمانجی خەبەر بدات لێ بەلێ من هەواڵی دیژی ناز دەکەم سۆرانی کورمانجی خەبەر دەدەن لێ سۆرانی سۆرمانجی کورمانجیە مامۆستا جعفر تشتێکی تایبەتی هەنە یعنی من ناز دەکەم چییە هەندێک تشتەنە ئەو ئیدیۆلەکتە ئەو تشتی تایبەت بە منە وەکی تاک ئەم هەموو ئیدیۆلەکت هەنە مامۆستا ئیبراهیم هەنە روسیا هەنە حسين هنا همو مامۆستا سەیفەدین همو ئەم ئیدیۆلەکتەنە ئیدیۆلەکت یعنی تایبەتمەندیە شێوە ئاخافتن و پەیڤینە تاک یەک کەس ئەو ئیدیۆلەکتە سۆسیۆلەکت احتمال هەیە نەها hûn bêjin مامۆستا جعفر وەکی خەبەر دەدات معلومە ئاشکرایە ku مامۆستایە زانکۆیە چونکە هەندێک مستەلاحاتی ئاکادمی دەهێنێتە کارانین هەندێک جار مەسەلەن بۆ خۆت دووپاتە دەکات تشتێکی دەبێژێت هەندێک جار مەسەلەن میسال دەبێژێت ئەو دیسکۆرس و گوتارە ئاکادمیە یعنی من سەر بە چینێکم دەستەیەکی کۆمەڵایەتیمە و بوان دەبێژن مامۆستایە زانکۆیە ئەو سۆسیۆلەکتە یا مەسەلەن احتمالەیە هەم بێژن جوتیار وانجی ئیدیۆلەکتێ هەر جوتێرێک ji بۆ خۆ ئیدیۆلەکتێکێ لێبەلێ پێکوە جوتیاران جۆرێک قسەکردن هەیە ئەم بە ئەو دەبێژن سۆسیۆلەکت ڕاوێژ و شێوە ئاخافتنە جوتیارە دایەلەکت چییە؟ 1 میلیۆن دۆلار پرسیارە 1 میلیۆن دۆلاری دایەلەکت چییە؟ ئەزمان چییە؟ هەموو کەس دەخوازێت ئەو تشتی بزانێت دوو ڕێگا ئەم هەنە کو ئەو دوو تشت قەرار بوو ئەم لە یەک جدا بکەن پێشوە بەری 40 ساڵ بەری 50 ساڵ نەها ئەم دەبێژن چ ڕێگەنینە تەنێ خەڵک قەرار دەدات ئەم دێ تەنێ دموکراتیک بن بەرەی خۆدن خەڵک چ دەبێژن قسەکردن ئەوان ئەزمانە ئەنجی دایەلەکتە پێشدا تشتێک هەبوو دەگوتن mutual intelligibility یعنی چی؟ یعنی ئەگەر من بە سۆرانی خۆم قسە بکەم ئێستا و ئێوە تەواو تێبگەن پاشی ئێوە بە کورمانجی قسە بکەن من تەواو تێبگەم یعنی من بە کورمانجی خەبەر نەدام توژی بە سۆرانی خەبەر نەدەی تو بە کورمانجی من بە سۆرانی تام تێک بگەن فام بکەن دەبێژن وان ئاخافتنان وان دایەلەکتان دایەلەکتی یەک ئەزمانن بەرهێندی ئەم فام دەکەن ئەو دەبێژن بەهەف فامکردنە دوولایەنە دەبێتە چی لێک تێگەیشتنی دوولایەنە دوعالی فامکردنە دوعالی ئەگەر ئەو هەبێت دەبێژن ئەو دوو دایەلەکت سەر بە یەک ئەزمانن بڵا ئەم دەزانن کو ئەو نەڕاستە چما ئەگەر تو بچی بۆ نۆروێژ تو بچی بۆ سویدێ من چوو مدی تویە بە چاوە خۆدیتیە سوئێدی و نۆروێژیەک دێ بە خەبەر بدەن ئەو سوئێدی داخوا ئەو نۆروێژی تام فام دکەن لێبەلێ دوو ئەزمانە جدانە حتا ji kurmancî û soranî bêtir herdû fam dikin mamoste بەلێ وان بێتر فام دەکەن حتانی مەسەلەن سەروێ ئەلمانیا و ئەلمانیا سەر و خواری ئەلمانیا ئەگەر بە ئەزمان و لۆکاڵی خۆ باخون نەشێت فام بکەن یا وەکی سوئێدی نۆروێژی نەشێ فام بکەن لێبەلێ چ کەس نابێژێت دوو ئەڵمانی هەنە بەرهێندێک و ئەو زمانی ستاندارد هەنە یەک تشتێکی هەنە لەکسیکۆستاتیکس نزیکی هەندێک جار ماوەتەوە سەر ئەوە کە لە کێ ئیستفادە بکەی بەڵام نزیکی 150-200 پەیڤ هەنە کە ئەم دەبێژن وان پەیوان احتمال هەیە مرۆ هەر کۆمەلگەیەک
همی گاوه هبویه مثلا چاف دست برا خوشک آسمان عرد بر يعني همو كومانجيك دي هبيت بري تكاليجي دي هبيت امدن او دوسات بيف براورد دكان اگر هشته هشتا لسات كمتر بو هفته و پینجا فرق دكات باشي امدن بيجن وان دو عزمان جدانا اگر هاف باشي هشته سطح هشته و زيادتر بو امدن بيجن دايلكتي اوان او جي نشد شروع بکن چون که لنا گلگ ازمان دا دیسان سکاندیناوی ام برای خدا یکو نزیگ لحشته پیک و پیوه ها بش هنه لیبل اوان دو بیجن ام ازمان جدانه مثلا نمونه یکی دی جوارا بیجن چاینیز لچاینا چک از نا بیجن ازمان چند زمان چاینی هم کجی بید چاینیز زمان سینی نجيك پنج زمان لا زيادتر لا پنج لا چين هيا بتايبت دو جوان قالك پر مهم زمان جنوب تشينو هونغ كونغ كانتونيز باشي باقي هن زماني هنا كان كذبت ماندرين او دو اگر بيك وقصة بكن نشفهم بكن مطلقة فهم نكن كان يفهم ده كان كوديتا نبيسي شما شو كان الفابت هوان شكله مثلا نجا شكله سق بيت كتك بيت كتك يعني تو حتى تشتك بيجي كتك باشي بيجي كات يا بيجي بشيلا شكل حال كتكه برهندي يفهم ده كان خلك يجي فكر ده كان كويك عزماني نا يك عزمانينا قابا كوديتا خبردار نا رانيا وان فهم نكان مادام دو عزمانی بن وکی مثلا ما مست ابراهیم سورانی جی فهم دکت کرماندی جی فهم دکت اوانی جی هیا کو حمو تزانه یا مثلا تشتکی دی بیشن سربو کرویشن ازمان لسردم سوسیالیزم دا کو یوگسلاویا یک ولات مزم بو پاشی نزیکی 5-6 نتاوا بدره هبو ازمان که بون دگو تاون سربو کرویشن ازمان رسمي بو ازمان مكتب بو ازمان حكومات بو دقيت نوصل بو كرواتيا قاوا لنا بحثوا تشار بحثوا بين جاو تشتانا يوغوسلافيا تيكتشو نها سربيان هيا كرواتيان هيا مسدونيان هيا هم ازمان هيا نها بزور جدا كرنا يعني نهاجي إيروجي أجر يكاد سربيان باخوا أو دي كرواتيان مو مشكلة قال لك نجيكن يعني نجيكترن لسوراني وكرمانجي قال لك لبلد قال چونكي دخازن أو يك ماكس واينرايش أو زمان ناس جواكي ألماني قلت أزمان دايالكتك كو دولة حبيب عسكر هبي اگر تو عسكر هبي دولت هبي تو عزماني اگر نبي مخابنه تبيجنتا دايلكته يعني شي دخاص بيجد كو سياسات قال لك مهمه جوي برسيدا برسي زمانو دايلكت چاره چیه چاره اوكو امبيجن هیچ رگیه کی زانستی براستی علمي بلاين نينا كو بيجد او زمانه او دايلكته او لهجه تاني خلق دي امبرس بكان خلق چد بيجد اگر چد بيجي مثلا زازاكي ازمانكي جدايا يا نينا تو دي مثلا سرويك بكي راپرسيكي مزن بكي ندو كاز 3 كاز 4 كاز 10 كاز 7 كاز نه راپرسيكي باش راپرسیه که مثلا 2000 کس پاشی او 2000 کس مثلا بیجی 100 لنجیک آمده 200 لأوجه 200 لوه 200 لوه 200 لوه 200 درسیمه دی یعنی سیستماتیک علمی راپرسیه بکی برای خودی چت بیجن ازمانه که جدانه
يعني أنجي دي بيجن أم دايلكتكي كردينا أنجي احتمالية بيجن نعم أزمانك جدانا اللي بلي أم نهاجي هر بخوا بكرد دزانا يعني أم أزمانك كردية اللي بلي جدايا لكرمانجي مثلا أجر 5 سال دی 2 سال دی نها اگر پرس بکن که دخوازی پرورده و بکرمانجی بید آنجی بزازاکی ام دبیجن به هر دو بید بلا به هر دو بید بلا به ترکیش بید یعنی دیر را پرسی بکن ام بری خودن جواک چید بیجن چاره تنی اوا یعنی هیچ رگه که دی نینا مخابنه کود سویچینگ دو تشتری ده بیجمو ام تواده کن ها توا کود سویچینگ او تشتان امن دي وزورم بو او تشتان باشي لما حاضر كان دي زورتر دي مسر هندق لو بابتانا وبتايبت لبيوندي لقل زماني كردي دا بلان بو يستهر يكي نختك بو ويكا كشكي بو ويكا بلام نشان بدم زمان ناسيات جواكي بحثت شدك كود سويتشنج تشيا او كومن دكا ميرو اون برای خدایا من انگلیسی استفاده دکم کرمانجی کشکی سورانی والله من فکر کم یک دو مصطلح ترکی و تشتانجی گود مرسته کی ترکی جی گود مراجعت ما لبیر ما لبیر نکریه هندیک جار مثلا من کلمه عربی تدخم شما بر هندی کود زانم پرانی و فهم دکن گاوا من دیویژن تأثیر استثناء استفاده پرانیه و فهم دکن اما احتمالی اما مثلا من ترس هي اگر تنه بيجم او شاز استثناء للسوراني ده احتمالی فهم نکن اللي بلي جمن را پر مهمه كو هون فهم بکن او همو كود سويتشنج همانا انترسنتنشل چیه انترسنتنشل او كمثلا من بلام لا محاضره او رودا من هندێک شتان پێشکەش دەکەم لێبەلە ئەم دخوازن پێشتا ڕستەیەک سۆرانی ڕستەیەک کورمانجی لێبەلێ ئینترسنتەنشڵ چییە ئینترسنتەنشڵ ئەوەیە کو مەسەلە من بێژم لە بەرنامەی ئەمڕۆدا من دخوازم شتێکتان پێشکەش بکەم کە تا ئێستا نەمکردووە ڕستەکەمی سۆرانی بوو تنه دخوازم بو بکرمانجی چما هوکار هيا تصادفی نینه پیش داده گوت مثلا لشستان حفتا كان لدنيا انجليزي جا دقوت او کس کو کود سويتشنج دكا يعني دو عزمان سي عزمان تيكال دكا وان تيكالن وان او عزمانن باش نزانن بر هندي او شولي دكا لي قال لك تحقيق جيبو كبر خودم نه و تو نینه هو کار فهم کردن هیا هو کار هندیک جار مثلا یک دخوازت بیجید ها من او زمانشی تزانم ها بر هندی ما هندیک جار ترکی تدخم يعني قال لك هو کار هنا لكولينا اكاديمي لفركو ام پیدا حسين چند مهمه قال لك جاران ام باور هي مثلا كود سويتش هر کس كود سويتش دكت تكلا او بر هندي او دو ازمان هیچ ازمانی که باش نزانه لبل گاوا تو به عالیه که اکادمی برای خود ده نه اوانی نه تشتكي قال لك آلوزه تشتكي قال لك مهمه هندك جاره مثلا اگر مثلا فرمول المانیایی حوالا که مثلا کرمانج دید مالاوا مثلا زاروک قال لك زيراكم مثلا زاروک هيا من بري خدايا لجم دايوبا بيخوا مثلا انجليزي كردي خبر نداد انجليزي خبر داد لبل قوا ميوانه كي كرمانج ديت ميوانه كي كردت لجم وان تكاد بكردي وكرزو احترام احتمال هي فامي جي بكات كي مثلا انجليزيه وان نباشه او ميوانه زاروك كردي جان خبر داد دیو نشانه او نیه کو تکل کریه نشانه او کو احترام دادنت احترام دگرید جا او میوانه کرد چون که دزانت
دایبا بشی دی کیف خوش بن ببی تشتی گلک زویره کرد او کود سویچینگه کود سویچینگ نه نشانه تکال کردنه زیده تر من دیو خبر بدم چند تشتدی هیچ نابیجم اوانه اما مثلا زمان ناسیت جواکی سلام عليك خلق چاو سلام عليك ذكر شما بتو ذكر مثلا تودي شي بازاره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكي دي سلام هذا يك يعني باش او چيه تصادفه انجي ايدئولوژيه پرورده چیه پاشان پرانیا خلق چاوا دی بیجن پر مهمه او تشتانه بر هندی ام دی بیجن ازمان تنه وسیله و امراض پیوندی گرتن نینه گلک زیده تره زمان ناسنامه زمان دربرینی پیامی چی سیاسیه زمان کرسیه که کمن کات استفاده لیده کم خوم لدسته نزیک دکمەوە خۆم لە دەستەیەکی دیکە دوور دەکەمەوە swearing دەزان swearing چێ جوێندان بە سۆرانی دەبێتە چی جنێودان جوێندان مامۆستا ئیبراهیم جوێندان نزانم چییە مامۆستا ببوورە جوێدان مەسەلەن زۆر ببوورە مەسەلەن من دەبێژم بە تشتێکی بە کەسێکی مەسەلەن دا فلان فلان بوو ها خبردان يعني سكيف كرن خبردان كوتي خبردان خراب ام جرج بخبر عنده ده یا سكيف عنده ده یا دجون عنده ده او مثلا پر مهمه چه هيا چونکه هر کلتورك تشتي تایبت هنه مثلا انها عالم انجليزي مثلا قال لك جاران دبيجن مثلا هونده ببورن مثلا دبيجن شت تشتكي قال لك كوتيه يبقى خلق بكندا اعتيادي دبيجن يعني تشتكي سيد نينا لبلا مثلا قاوا فارسك عربي كردي قد بيصير ها شو قلت اما براستي جبوان يعني تشتكي مهم لينا قال لك مهمه بري خوب دي لناو كردان دا تشاويا كيشك بيف نشد بيجي كيف بيف دي بيجي شما بر هندي كبو پرورده قال لك مهمه او تشتانه ام بزانن مثلا زاروك دي چد مكتبه او تشتانه فيلا بيت چونکه او تاثیر دکرده سر پرورده یا مثلا اگر لیکولرک دخوازد که کمرگی کردواری باشتر ناس بکرد دی او تشتان بزاند پر مهمه address terms مثلا لسورانی ده اما همانا قربان برزم مامستا استاز بابی خوشویستم دایکی عزیزم يعني چاوا خطابي يكي دندك بله او تشتانه مثلا چند لایانی چینایتی هيا چند لایانی کلتوری هيا همو او شتانه استا مثلا لدنیا انگلیزی دا زور اعتیادیه كو قطابي من دبيجن جعفر عندك هنا كو نكارن حتى من دبيج موان بلا بيجة جعفر نكارن دبيجة I can't I have to say professor عندك او آلية مالبات هيا احتمالية لنا مالباتك مزن بو بيتكم مثلا وانتشتاين پر مهم بوا جبوان اما برانيا وان مو مشكلة دبيجن جعفر من سبيو بوزو اوان يجي مثلا 18 سال مو مشكلة لحد امدي بري خودم مثلا لنا كردواري چاوايا چند مهمه مثلا بيجي بروفيسور يا بيجي دكتور يا مثلا بيجي مامستا همو اكتشتانه ميرزا نزانم چي خانم خاتون آغا بي تزانم همو اكتشتانه blessing and curses مثلا عندك جار هيا خودش در راضی بید مثلا blessing خودش در راضی بید یا مثلا اشتی ترکتم خوش نبیلم يعني دعا كرنا جبو يكي دن ماموستا اره دعا کردن پوزیتیف دعا لی کردن نگاتیف سورانی فرقك دكا ليرا دعا بو كردن
دوعا لێ کردن دوعا لێ کردن ئەو تشتێک کۆتی و خراپە يعني بالدعاء دێ غەزاب بگرێت مەسەڵەن لە ئەو کەسی ئەما دوعا بۆ کردن خودێژوی ڕازی بێت خودێش دەڕازی بێت سەرکەوتوو بی مەسەڵەن ئەوە زۆر مهمە تۆ بەڕێخۆ بدەیت مەسەڵەن ئەو دیارە کولتوری ئیسلامیە خودێش دەڕازی بێت ئەما تنێ ئەو هەیە تشتێک تایبەت بە کوردان نینە ئەگەر هەبێت کەنگێ چێ بووە مەسەڵەن تشتێ وەکی بژی سەرکەتیبی وان تشتان ئەگەر بەڕێخۆ بدەیت بە باوەڕیە من دەردەخەت و ئەو تشتان نونە وان تشتان دەگەڵ دیسکورسی ناسیۆنالیزم ئایدەنتیتی ناسنامە هاتنە لێبەلە هەندێک تشت هەنە مەسەڵەن من زارۆک بوو مەسەڵەن بە سۆرانی من پورێک هەبوو پور چ دەبێژم پلک وەک چی مامۆستا خوشکێ دایکێ من خوشکێ دایکا من خاڵتیک من خاڵتیکێک هەبوو تشتێکی گەلێ خۆش دەگوت بە مەقسود و مراد بی یعنی تو تشتێک دخوازی تو بگەی هیویدارم پڕ خۆش بوو یعنی ئەو ئیسلامی نەبوو کوردی نوژی نەبوو احتمالە مەسەلەن 200 ساڵ 300 ساڵیژی ئەو تشتە هەر هەبووە گوتنە مەسەلەن لە مەهابادێ گەلێک مهمە ئەو تشتانە مەسەلەن مطالعە بکەی پاشی ناس بکەی پاشی کاتەگۆریزە بکەی پاشی حتا بەری خوب دەی مەسەلەن کیشک جوان ژن دەبێژێت کیک جوان پیا دەبێژێت کیش جوان گەنج دەبێژێت احتمالە مەسەلەن دەربخەت گەنج مەسەلەن تشتە ئینگلیزی بێژێت یا مەسەلەن زێدەتر تورکی بێژێت وان تشتان مهمە kinship terms ئەو گەلێک هاتیە مطالعەکردن برا خوشک باب ئامۆزا بەێ مام خاڵ گەلێک تشتان مەسەلەن تشتێک ji بۆ من پرسێکی شیرینە چما لە کورمانجیدا ئەم دەبێژن دۆتمام لێ دۆتمام پاشی دەبێژن پسمام ها لێبەلێ مەسەلەن من احتمالە هون بێژن جعفەر شاشە لێ من نەبیستیە لە چ دەوەرێکی کورمانجی بێژن پس هەی پس وەرە بچوو پس بچوو چ کەس نابێژێت بەێ لە فارسیدا مایە لە فارسیدا پسەر تەنی وشەیەک هەیە مامۆستا هەیە دەبێژێت پس و پسمام تەوام ئەما چما مەسەلەن بە کوور یا مەسەلەن لاوەک نابێژن پس لێ فارسی مایە پسەر یعنی کوور هەموو فارس دەبێژێت پسەر ئەو مایە بێ دەرێ مەسەلەن چما تا پرسێکی خۆشە یعنی هەم مهمە چونکە بێگاوێ نیشان دەدا و خزمایەتی چیە دەگەڵ فارسی چما هاتیە گۆهارتن وان خەڵکان جدا بوونە ئایا احتمال هەیە گاوە مەسەلەن نزانم بەری مەسەلەن 2000 ساڵان وان یەک ئەزمان هاتیە ئاخافتن معلوم نییە یعنی ژعالیە دیرۆکی پڕ مهمە ئەو یا مەسەلەن دۆتمام من دۆتمیر دۆتمام بیستیە چ دێ هەنە تشتێکی دن هەنە ناوەکی دنینە مامۆستا دێ بڵە نەهاژی لە منتیقا کرماشان ڕۆژهەڵاتی کوردستانە دەبێژن دوێت یعنی کچک وان نابێژن کچک وان نابێژن کیش بێژن دوێت هەموو ڕۆژێ دەبێژن دوێت ماڵدا بازاردا دوێت بە دوێتێک هەنە چما ئەچ پێ هاتیە مهمە عینی پەیوە ها مامۆستا بەێ بئینگلیزیژی عینی پەیوە هەر یەک پەیوە بەێ طبعا ئالمانیژی دۆتر سویدن دۆتر بەێ ئەوە دۆتر هەموو ڕیشەی هەندی ئۆروپیە ئەو یەک ژوان پەیوانەک و سەتاسە تشتە ڕیشەی هەندی ئۆروپیە دوێت لێبەلە چما لە کورمانجی تنێ ئەو دوو تشت مایە
يعني شو اما نشان ذاك بيشتا هبويا نتشتكي سيرتر جوارا بيجو لمهابات دبيجن كتش هنديك جي دبيجن كيش همين تشتا يعني مثلا سنندج دبيجت كنيشك كيش كنيشك كناتشا هورامي كناتشا يعني مثلا سوراني كتش تو بتشي بو مهابات كتشي من كتشي او جيرانا دو كتش بدرينا كتش اما كتش لبالي جو خوبتا كاواكو ام جوفندكن دستگرن او كتشك كولنا جوفند دا هي ام دو بجنوي دو شما يعني قال خوشو شيرين هي بالراستي يجيبوا لي كولينا زمان ناسيا جواكي اوكي من ليرة لبر تواودي كم بسا اگر برسك هي اگر تشتك هي ام نجيكي 5 دقائق 10 دقائق احتمال وقت حبيت اگر تشتك برسك هي من برخوش كيف خوش تبنكو جو خوبتا ما مستقلك سپاس دست خوش و بابتين گلکی گنجان و گرینگ بون که نشان دا که زمان دیارده که بشداریه جواکیه بشداریه چینایتیه بشداریه آبوریه بشداریه ایدئولوژیکه و هر شواز و بکارنا زمانی به شخصان و تاککسان و گریداییه و اجی درسی خودتون وی مینا که دیدیم از بیرون گواکو مروف سر زمانه کی بخبته مروف دکاره گلک تشناجه در خزمان نتنه پیرو بوشه واتي وي معناه وي عندنا يك اشترى بيجا السلام عليكم وبيجا روج باش دو كاسين هردو جدانا كو حمو ناس نما ياخذ بيفا ديار لكن جبري او تثبيتهم خوش بالنمونه برخوشدان مالتا افا هوالين كنتو خازن برسابك انه ها كارن دستي خوراكن ما مستعمل تشاو دكارم بري خود دم نابين مخابره لسري ما مستلسري ستوب شير هيا لسري او خطي صور هيا اريد زانم لبله اوتات مدينه اي بشي هوالين كنتو خازن برسابكن بلا كلام بكن ما مستهزب از حتى كو هوال دستي خوراك ناس برسكي بكن جبركو غاواكو تدغوت هات بيرامن من او برنامج پنجره كوريدا جتا برسيب ولا جبو مناقشه خوش ببه مروف لي برسه ابابتن كنت ايروجدان ودرسادن دجتا دست فكربو زمانناسیه گلکی نزیک جواکناسیه دکه یعنی تمام جواکناسی دکارل سر همو وارین جواکی و تاکه کسی جی بخبته و سر ایدنتیتی مثلا سر ناسنامه دکاره بخبته این ناسنامه هگش زمان بخوشی دیارده که ناسنامه مروف یا تاکه کسی و جواکی و آبوری و چونایتی ایدئولوژیک و سیاسی به هنگه افکاره که تو دکی گلو زمانناسیه آن جواکناسیه مرة بابتها كان بيشتغل سيمو بريء. أدي. زمان ناسية. شما هر زمان ناسكي جواكي كومن ناس دكم البرنامج linguistics دايا. براني أوان كومن ناس بكم. بيتر تراجل يكيك جوان حرا بناو دانجلي إنجلترا. ويليام لبوف لا بنسلفانيا. أمريكا حمو لبلي مثلا برنستين كم بحثكر بيزل برنستين أو إنجلترا أو مثلا للسوسيولوجي بو سوسيولوجا أجر بري خوب دي ويكيبيديا بيزل برنستين دي بيجد سوسيولوج لبلي تشتكي أم حساسة شما سوسيولوجا ونها حاتينا زمان ناسية كومالايتي برهندي أو بحقات زمان ناسكم جواكينينا جواك ناس زمانية يعني چونك پرساوي جواكي بو او قد شما زاروكي مالباتا كو زنگين نينا لمكتب باش نينا پاشي كو ليكولين كرنجي كي 10 سالان او بودر كد كو هو كار زماني هبو يعني پرساوي جواك ناسي بو در هنده اما پرسه کی مهمه لبله
او تشتما نقل قولك ابو كوتك ابو كاكي دري انها ما ترى پیدا بكم هر ما مستعد بيجم سينوري نابرا ديسيبلين زانستي ده نه او قاسيز دلاله جبركو از بخوا دو تايتلي من هنا از هم زمان ناسم هم ويجا ناسم لي من سربابتين ديروكيجي نويسانديه سربابتين انثروبولوجي نويسانديه سربابتين بوليتيكا نويسانديه والسربابتين جواكناسي كومناسي جي نويسانديه بله يعني چما جبركو ميثودين كو ام بكارتين جارنان مدخل قادا ديروكي جارنان قادا جواكناسي جارنان زمانناسي جارنان ويجناسي و interdisciplinarité لغوري من ايدي ميثودا سركيه واحد that's it ساينس سوسيال ده مروب نكار زانتين جواكي ده مروب نكار وانجا توجد too good to bash good interdisciplinarity نيوان بواري نظام چی بڵێن تا ئێستا بیرم لێ نەکردوێتەوە نازانم تۆ کردوتە بەڵام باشتێک بخوێنینەوە کۆمەس 1997 there is no sharp dividing line between the two sociology of language sociolinguistics but a large area of common concern ئەم نکارن خەتێک پشێشن لە نێوان زمانناسیە جڤاکی جڤاگناسیە زمانی بەڵکو هەردووچیان خاڵی هاوبەشیان هەیە خەمی هاوبەشیان هەیە although sociolinguistic research centers about a number of different key issues any rigid micro-macro compartmentalization seems quite contrived and unnecessary in the present state of knowledge about the complex relationships between linguistic and social structures. دەڵێ هەر جیاوازیەک بکەین خەتێک بکەیشین لە نێوان مایکرۆ دەبێتە سۆسیۆلینگویستیکس زمانناسیە کۆمەڵایەتی ماکرۆ جڤاگناسیە زمان دەڵێ هەر خەتێک بکێشین بڕاستی تشتێکی پرۆداکتیڤ و بەرهەم باش نایەتەکردن چما چونکە تو نەکاری ئەزمان و کۆمەڵێک جدا بکەین نەشێت چونکە ئەزمان تشتێکی جڤاکیە ئەم ئەزمان هەیە بەرهەندێک و پێدویەکی جڤاکی هەبوو کو ئەم بکارن بە هەفتوو خەبەر بدەن بە هەفتوو باخۆن بە هەفتوو بپەیون کو شول بکەن کو تشت بکەن کو تشت چێ بکەن کو ژیان پێشوە بچێت بەرهەندێک تشتێکی کۆمەڵایەتیە مایکل هاڵەدەی مەسەلەن دەبێژێت ئەم بەرهەندێ ئیستفادەکردن لە ئەزمان بوون بە بوونەوەرێکی جڤاکی یعنی چۆمشکیژی بە باوەڕەیە چۆمشکیژی فەرقە هەرە مەزن ژما بەینە حەیوان و ئینسان ئەزمانە دناژە ئالیە DNA gelek tiştan em gelek nijîkin gelek ezman şuur û ezman em ciya kirine niha li vir jî kuşkek behs heye tu dikarî şuur hebî bibî ezman ezmana şuur çê dike ya şuur ew language and thought bîr û ziman û bîr ew tiştekî felsefiye ihtimalê bû carekî din em hewl bigirin lêbelek ew tişt mamosta إبراهيم باشكوت interdisciplinarity يعني شيء يعني قال لك بوار هنا كبراستي نشن بيكوا دراسة بك قالك تفصل نواجي حسين حسين كرمك كرم دار ما مستا جارك دين حسين ودريا دكتور بله ما مستجي ما مستجي في البوا بله سبب الدنيا يجي بكذا ما مثلا برسامن در حق راپرسینا دبون یعنی راستا عالی سوسیولوژی ام هر تم خواهد پش واوک پاشپش خورد دیگرن راپرسینا اما پروبلم که وانه هیا گلو دمام مناقات تدایی یا سر سازای یا سر دملا
ایرو ام رابن راپرسینه که چیکن و ام بیجن ناب دملا دا بیجن کردن آن و نه کردن و خوا چواد ده حسبینن ام بی پرسش و بکن و ام بیجن راپرسینه ما صادی نوتون نه صادی بلا صادی هشتی بی صادی هشتی بیجی ام نه کردن اما دوی مروف ویجی میزینه ایرو دولت بسالانه اسیمیلاسیون سر وید پیش تخیب دبیجی ایرو کرد زازا نکردن زازا و کرد شبدو جدا نه زمانه و شبدو جدا تره بسالانه وی پولیتیکای دمشینی ده انجام ده ام بیجن راپرسینه مجی لگوری دولت چی بود گلومی باوری خچار وی راپرسینه بینن çünkü işte bu ad derken mesela İran rapsine ki naf Türkiye'de bekin am bejin Kürt hanani belki sadin note ve bejin na Kürtünana yani sadin note ve bejin Kürtünina najde bejin Kürtünina mesela logori politikayın ideolojinin ko hey rapsinci cana anjam digirin ama ve çaş habdu safikin spas قال لك برسكي بر مهمة بر مهمة چونکه تشتکی جمرة دبیجت همی زانیاری کو هیا آنجی ام دخوازن کم بکن سیاسیه آلیه سیاسی هنه آلیه جواکی هنه آلیه سایکولوژی هنه آلیه دیروکی هنه 100% یعنی هیچ تشتک نیه که ایرو هبت آلیه دیروکی نبید آلیه تشتک رگو ریشه لدیروک ده هنه لمیجو ده هنه برهندي كو قاوة التحليل لكي وكي تقول تديوة تحليل كي كو بيجي مثلا فيجواك دي بيجي سطا هشتا لسط دي بيجي ام كردنينة دي بلا ام بري خوب دان شما وتو دي بيجي آيا احتمال هيا بتو بيجن برهندي كو اسيميلاسيون هبوا آيا احتمال هيا برهندي دي بيجن كو چونك تدي رابرسيكا تشيب كي ببی عالیه ببی دستوری کو بکاری او تشتانجی بخونی پی بحثی کو خبر هیا کو اسیمیلاسیون هبوا خبر هیا کو مثلا حکومت دخوازه کو بیجید جازا نکردن تو دید لناو را پرسیده او تشتانجی هبید پاشی مثلا برای خوب ده آها صد هفته لصدی وان کسان کده بیجن حکومت او پلان هبوا برسی با وان فرق دکد وان دی بیجن نعم کردن یعنی دی او تشتر راپرسی او تشتانه دکی پر مهمه کو چاوا چه دکی یعنی او کو او تو بگراونده جبر چاو خودگری پاشی هر آواج دبی راپرسی که درست بکی ماما بلا تشتکی دیجی بیجن ام دی کمک وشیار بن کو گوتارا بالا دست دوپات نکن برای خود حکومت ظالم نجیکی لانی نجیکی 130 ساله دبیجن کرد چه ندزانی ناسنامه چیه چه ندزانی سربخویی چیه چه ندزانی حكم ذاتي چی تشتانه ندزانی همو انگلترا فیره وان کرد فرانسا فیره وان کرد چونکه فرانسه و انگلترا و امریکا دجه ایرانه دجه ترکیه دجه سوریه دجه عراقیه وان فیره کردان دکن که او ولات تک بده اگر شیار نبن ام دی عینی تش تکرار دکن به تایبت سورانی و کرمانجی که جدا صلات زوربه هنه زورینه هنه اگر بیجن هورامی و زازاکی و او تشتان یعنی تو او دجمنی جی او دخازه دی فرق چه دکت فارسی جی با من آواده بیجه منی جی هر گاوا بحثا ما في ازمانی بکم دی بیجن ها انگلتره تفیر کریه یعنی اما دی شیار بن او گتار زال دوپاته نکن تجربه کردی اندازان او تجربه کی تاله باشی که بلا لیره تام دکم اما پرسه کی پر مهم بود که حسن سپاس ما مستقلك سپاس دست خوش ساعتها خوش ماندی نبی قولا سورانی آخیفان
او مناقشه و بابت gelekî girîng in bi taybetiya pirsa ku Husên kir jî û te jî kerem kir û bersivayî da ji ber ku hemû motivasyonên rapirsînan jî twanin siyasî bin. Yani heger ez bixwazim nîşan bidim ku zaza Kurdin wê çaxê ez ê pirsên xwe jî li gorî wê amade bikim. Heger ez bixwazim eşkere bikim û آخرین لیکولنا خود بدم دیار کردم که زازان نکردم هنگی از پرسیار خوش گویی آماده بکم مثلا از دلوا که از بیشم تو جسالحتین دمیرتاش حزد کی آنها از زاروک کی زازا بپرسم از بیشم گوا که یکی کرمانش قصه کی تو جه فهم دکی اوی بیشی نه یعنی مروف دکاره پرسین وقت به انگلیسی که اورینته یعنی پرسین اورینته پرسین به مقصد بکه البته اوجی هاندیکاپا لیکولینا نه همو کسین لیکولینر که بن ناوی زانستیه ده دخبتن دکارن زانستیه بخوشی بکن قربانا موتیواسیونین ایدئولوژیک و سیاسی اف هاندیکاپ هر جار وکا خطره کل پیشا لیکولینان هیا مخابن مروف نکاره ریل بر بگره لی مروف دکاره وان یکو تسپیل بکه تشیر بکه بریو که سریو بیشن بینم بیرا ماموستا باشتر پیدزانه او کسین که دگوتن که زازاکی هیچ پیوندیایی به زمان کردی تونه کسی نوها بون که نه به زازاکی دزانیم نه جیب کرمانجی دزانیم پروفسوره که ژاپن بو که به هر دو زراوان جی ندزانی جویس بلو بو که به هر دو زراوان جی ندزانی لی اف بون کسین که او یالچون کچک بو که به هیچ زراوان که کردی ندزانی اف کسانا بون یم که دگوت مچویه لسر لیکولین کلیه یالچون کچک ده پروتوکا خویاب ناوی هن tez li ser Kurdan. Kürtler üzerine tezler. Te de beje gittim baktım Zazacan'ın Kürtçeyle alakası yok. Yani ez çum min dena xwedayê min bala xwedayê hiç peywendiyek dine û bêna Zazakî û Kurmancî de tune. Zazakî ji ew dibêje Zazakî û Kurdî hiç peywendiyan gel hebûne. Bavê min tu Kurdî jî nizanî, ne Kurmancî ne Soranî û tu Zazakî jî nizanî. Te çi daye berhev? Yek hefte jî vê derê bûye ihtimaliye. Erê Yek hefte vê derê bûye. Pir zû yani mirov dikare bi rastî xapandinên zanistî pir bi hêsanî bike. Gelekî hêsana mamoste. Gelek mamosta İbrahim tiştekî gelek pir girîng gut ku ew pirsiyarî ka mamosta Hüseyin çekir. Her tiştek dixwînin ya her tiştek ku min dibêjim rahat bawer neke. Pirs bikin çima Cafer ve tu dibêjî. Mesela navekî pir mezinê İngilîzî tiştek çap kiriye. Berê xwe de metoda wî çi ye? Ew encam derxistiye mesela Zazakî Kurdiya Kurdîne metoda wî çi bû? Şaşî hene li nav ew rapirsiyê de. Mesela min witûwêj kiriye interview. Li cem kî? Li cem kî mesela? Li cem çend kes? Du kes? Du kes mesela Zazakî Axev مثلا آمد که همو مثلا احتمال هیا پرورده خوب ترکی کرده بید و نها مثلا لناف دستالاتی جدا آنجی لآمد کریه دیگل دو کس لفلان گوند کریه دو کس لالازق کریه دو کس لدرسیم کریه دو کس لوه جنک تدا هیا پیاو تدا هیا زاروک تدا هیا گنج تدا هیا خندوار تدا هیا نخندوار تدا هیا همه او تشتانه ده چرا برای خوب ده اگر او تشتان نبید یعنی دقیق نبید بلا هر انجام یک هبید نماییم براستی مامۆستا gelek spas saetata xweş dest xweş diyar em hê gelek tiştan ji te fêr bibin mamoste ji ber ku ev metodolojiya ku te nîşan da xalên bingehîn ku te balkişan ser ji bo me bi rastî derfetên gelekî girîng in دو هوالکی تلفنی میکرد یکی اکادمیسین بود از بناو نکم لی ویدیوین زنگاه کردی آنلاین تماشا کرد بود ماموسته او خوشی سوسیولوگه لی درسین تا و درسین جان روز و درسین می خلیزنبرگ تماشا کرد بود تلفنی میکرد گویا و سیدو من نزانی بو هم وی کاری دکن مگوت تا دگوت قی ام چی کاری دکن گومه دگوت قی هون درسا زمانی کردی دیدن گو بابو درسا زمانی کردی هر کس دیده ام 22 مامۆستeyên akademisyen hatine cem hevdû tenê ji bo em dersa zimanê Kurdî bidin ev gorî te ne ecîbe gu ez şoq bûm gu min li vîdeoyên
مامۆستا جعفەر و ژانڕۆژ و میخەلیزم بەرکۆتار کرد گۆمندیت هون عجێبەکە زانستی dikin ev tişta ku hûn dikin avakirina bîreke zanistiye dêbandora xwe û li ser siberrojê bikin got heyran em zanin hayê me jê heye ji ber wê em weke arşîv amade dikin da ku bigêje destê her kesî û siberrojê jî hemû zankoyên Kurdistanê bikarin jê îstîfade bikin ji ber wê beşdariya te ji bo min bi rastî jî cihê serbirindiyê mamoste hem ne ji ber ku cenabê telvêderê ji ber ku min tu şexsî jî nas kirî ji bo kesek nizanibin ez ê bîstekê din vîdeoya xwe mamoste ji wara bişînim ya pencereya Kurdî mamoste hate Fransayê bû mêvanê milvêderî me çend roj bi hevdû derbas kirin me hevdû jî baştir nas kir bi rastî hem bi naskirina wî hem bi kar û xebatînî û bêtir jî min lêkûlinî û xwendinêberî ji bo min cihê serbirindiyê ku mamoste tev lê vê xebata me bûye weke kesên mîna wî yên Michael Lizenberg û Jean Roje û Michael Çayte ev kesana bi rastî her yek wan li hêlekê bû ku hatine cem hevdû yani hûn bixwazin bi milyonan wan bînin cem hevdû hûn nikarin çar mamosteyên wiha bînin cem hevdû ji ber wê mamoste bîsta spas ji bo hebûna te gelek spas bi beşdariya te peyva tê dawîn bo te mamoste ممنون مامۆستا سەیدۆ ڕێکۆردینگەکە ڕابگرە من شتێکی بچووک بێژم ئەو ڕێکۆردینگ قەتینە بەلێ فەرموو ئەوە بۆ ئەوەی کە دۆستان کاک mêran eger tu jî bikarî rêkordê rawestîne bise ez wî jî bigirim کە gelek kême dê tu bizanî wan niha çi dizanin çawa dizanî wan niha çi dizanin eger rêge bidey derfet birexsênî derfet çê bikey ku wan pêkwe xeber bidin pêkwe munaqeşe bikin baxwin bipeyvin Di dewra karantînayê de em lê haybûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad debû ku dersên Kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psîkolojî û felsefê û metodolojiya zanistî hebe lê her wiha vê karantînayê rewşeke wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em zanîngeha Kurdî ya online ava bikin. 16 mamosteyên akademisyen, spor, lêkolîner yên Kurd û biyanî ku di qada Kurdnasiyê de dixebitin pişta xwe dan hevdû. Nêzî 500 kes beşdarî semînera bû, 110 semîner hatin dayîn. Axir pirtûkavê jî hate çapkirin. Lewma îsal me biryar da ku em zanîngeha Kurdî ya online dîsa pêk bînin. Zanîngeha Kurdî ya online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e.
زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزاهین دن. ما 24 با آوایگی زندی. او برنامه له پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی تین پیشکش کردن.